Mumma. Ewo Akoma 87.9 so. Ejuada de copy mfiada. Ebre we adumienu abapa ho sinaduanan. E de copy mse no miensa ebebo. 12:40 to 3 p.m. O farmer ne bi mu. Ana bibi na etiti wo. Ene fa ho ne bedan Maa Akos. Oni na bedwafo ewo Akoma mu nsem dwumadie so. No mu pense wo nsem no mu. Empa ne pomasibre. Obewu Akoma FM achira kwan ewo Asukwa. Yeni Kumasi City Mall main entrance ene di animhye. Anase bisa TV3 office dynamo. So yan chehye mu bi. Ene efra yen wa number iso 0246 82 45 49. Akoma mu Shananim na kache me so onu a. Onu a. Kwasi yara. Sibon. Onu ani. The motinko aboma nsawtinti. Enye kanai mankofo ntena mute. Era no akasa. Okay. Miss Libya masri ani dia ka ye nebre. Ewi enu asem na wode ba ye no. Bone tofa yaya ni na busuafo otie ya mamoye. Akoma FM. Boto manaju. Yetiu. Meba show Akoma FM. menana enana ewo No. Body. And the bad man wa and radie ni bio. Na mu akasi. So. meba show me akosi ara enana ewo hono wenna ewo hono ache meba show ebu a oba enia on tant na hanom so on tant na atonso hono intino okọ oba ase ya ebi obedi ba ibi ana osakọ obedi wiki bi ana okọ omame hono no asa ebi okoye eju hono no asa aba oba ni na oba Akoma FM. ya ebi hono ma wani me nya da bi ana oba onu me daba ebi hono ma oba onu me eda wo mi sister ni fie na wa han no wo hono onu me eda wo hono na 2021 ni ana onu me eda ye na za tan so no na me menses no ebe ye bai sa 2021 ni bai na me sheda ehuniet na me de meje se eni dani na ebia ayesa entino no me de me fa ma adwena ankoso sa entino me de era na onu me dani entino Wo adwena kwade so sa. na fa ma adwena ankoso sa ebia menye Kan some sleepy. Meba show March ni oba ha oyi oba ye no sa ko oyi oba atonsu wono no sa ko Kasa no na sa ko aton sa ko ni ma no hono pa show oba ye no ani me adai ya March. meba show Okay. March no buy no die. meba show Okay. Me too. What? meba show Okay. meba show ebu amount me bi wono ma ehu nice so ebu on so a mehu entino eda ebeba no eba be maybe 3 days and I say 2 days ni de yana adrena manu de manu and then you do not the manu tinam de amejin say sana ebeye eko animu kakra no edi eba be July mu na empanifo bi e fie hono amienu na omuhu na omuka che omuhu say ne hadam na omuka che ni Omu sa wonu. omuhu say ni Jamu madana. omuhu say ni na omuka che minister ba omuka che minister ka no minister engine bint na omonfo ka kanu abonten na omuka che no kampo na mu say omubwa evi say last month ni nya mai na mbisa mcha you nya menses Ya kebi bia o. Bia menses menyem. Wane me so bin nya menses na mbisa msa eba ye na mse eba 3 days na so ma de na mzimba cho na mje se endani nintiro sana ebe ti omuka ko na mjim di mo ka mbisa mse ala she me ona mse me pa cho de bi she enyen nti eko animu kakra na omuhu ye na omusa nti na ase wefunu ya kese kakra
na ombisa mi no ombisa mi so na me na ba sho me bo di mi say Akosi ya okay ba sho ana me ma me minister erekoto obu senfo di erekoto o no amuju tu no na ombisa am say na ga say ba sho me say me travel school so ntino enka omobetimi atwe amano dia mint clear say ende ye free hono ko ya abortion me say bibia kan pi nge as a group bia wo fere entina to so cancel wo ka show ni ma memo ye pi yanko Bacho yako hospital yako scan almost almost say the akawo we make us this 7 months bacho and the other call no almost say the media the ma the ni ma Mr. ka say sa de ne ombasa akwa bi and so sa mu call no almost say akawo 1 week make us this 7 months nchina o say enye media tina na mo de ba no bacho no gato enti na bacho no de ba abi abisha no question na tindi bacho ye omu bisa wo say we need say na design eho omu design bacho omu bisa ba na ni nti wanka say bia enya bosome ba ko mienu anasa miensa bacho wo kan bibia na wanka bibia wa man wa ye bia bacho okay na wo se woni Akwasi aye o ti we twempra e fe se ni bacho eko 2 years bacho okay nti wo shia no uba kai 2 eko 2 years no se wo shia no 2019 2020 na se year ban emu na wo start ni twempra bacho 2020 wo start ni twempra 2020 bacho okay wo bi e wo se woni ne call out bacho there o ma mi ehun bacho there wo sister ehun bacho there but shini bi e wo se woni abranti e call out bacho there nti brebe na no so of e bi na nra obi anti e bi afi no woti nti bi sa question kakra bi wono no ti ha wo ti ni enya nwumu kakra brebe na wo so no woda wono yes sex bacho anapa anapa ni enumre bacho ko school bacho okay nti anapa no wono ko yes sex no ansa wa ko school anasa say bacho weekend eba you see Saturday and Sunday na no sex Saturday and Sunday bia ya na wo fi ni mama wo abato nsu eba na Saturday and Sunday bi ani eba ya makwan so na sabra na ya no bia eni edan be na Akwasi fa wo bacho mi sister no edan bacho ya brani akonti ni sister ne dan no egu ho ya na mo dia to so ama se de ko video ye no ni sister ne dan mo ya na ni sister wen bacho bi akọ adwuma bacho wo bia han dan wo fie ma tse da dan ye wo fie do so nti ko fo han wo bia han dan wo fie wa ya wo ni bakọ wo sabra no a eya na odi wo ko wa ni sister ne dan mo bacho ya obi eni ho ya no bia ni aya mpanyefo ni ni bi na nti ya wo fa ni na ekro o tete bacho de aya amoso esimye nti ya na niema no akatakata enimu but ose wo pe ana se e de din kan ya wono dai wo lepu o ti ha wa ba so wo ba wo meso me ka ya no wa se wo me pa chao wo wo meso wo me ni abre e de din kan ya Akwasi ya si boy ya wo ti hai wono wo dai ya no mo lepu wo ana se wi je mu de ma Akoma bacho edika ekasho say many ejime ho that is one so bacho ani me eba ntimi je mu ma uje mu ma bacho wa na je mu ma no bacho wa na je mu ma no bacho eno me mo audio ni njira mo eno audio no me mo njira mo Akos ana wiai mene mabedwafo ye ji adwa na ye de abramo sabi abrabia no ye ye no pepepe enu nti ba bia wo bia no eni de ene ahobrase kwan so na waka ye ho awiai na yetumi ade dwumadie no abra sabi se na efata na duru bra ye kire ya adwene a ba bia wo bia no go so atumi aboa yen
ewo adwenkyerɛ no mu ne ehunu baabi a yɛde asɛm no ebekɔ akɔto enu ti ka me ho na sese wo hwɛ yɛn a yɛn yankasa onua TV ani yɛdie mu a wɔn ebie ade atum na onua yi eni da hɔ pa CTV3 no saa pɛpɛɛpɛ ɛna Kings TV Ayinfo TV Kings TV ɛno so ɛdɛm ɛnea wo ba santima Akoma ɛnea na Oseikrom ayewo Oseikrom ɛno nti Oseikrom TV so sɛ meka sɛ wɔabɔ ademu pa ɛnea wuni akoma wuni ɔdɔ ɛno nti sɛ wo tie ɛwɔ Akoma 87.9 FM na wo ɔdɔ de a na kyerɛ sɛ ɔdɔ TV ɛnso abɔ ademu ya wo hwɛ dwumadie yi bi ɛwɔ hɔ na bra yɛn Facebook page no ɛyɛ Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM Facebook like a page no jaw comment ɛwɔ hɔ na afei share dwumadie yi ɛma yɛn bɔmmɔden na share sɛdeɛ na wɔtwi mo share no nyame anim no kura nie yɛne asɔ ɛno nti ɛnɛ mo share saa ɛma yɛn nyame ɛnhyira saa so ɛna YouTube no ɛnɛ YouTube enra ni yasra mo yantumi akọ YouTube live ene YouTube ewo ho eno ti ye Akoma 879 FM Akoma 879 FM eno eye yen YouTube page no eno nti ka ye ho ewo ho Mr. Wusu Adum Africa Market Bronx New York one na yure oba pe kwaponsa make aside one more body mu ewo ho a obi etie bie na Big Love Radio Spain nso ono so atropete ama obi a etie bia na just aso sister Gina na just sister Georgina sister Hetimo Kofian performo minua bema Emmanuel Uso Japan mo na wo ma bia tumu sa no awutumi se Mr. Paul ni Mr. Noche wonom so edem no mo share wo so share bi ma yemrepam na just yabobo di ni nyina condemn edidi number operation team ni yabobo ni nyina shane so Oliver Syria mix Tambran papa Oliver Syria mix kwane kotobi upe Oliver Syria mix Tambran yibia for 0507 169417 na fe tabia takum eno so de bema waye mre wompem ema ye ni mojeso wo kwa tabia takum na fa koma wukuna wo nim na ugidi sa waye mre fra no wo tabia takum ni bia 0243 686861 na time herbal center time herbal mixture malaria duro tatahwe no eno so kwajibi na fa kogu o herbal shop nim pebitu ewo 0244 417 669 ATL ntoma eni da ho papa se TV stations awodo ye fa Akoma mu nsam no eni da ho ATL san eni da ho eno ti pe ATL ntoma yi bi atua akoton wa dwadi forma no mo friend 0244 334406 21st Kenekedi akoda ketu akra nim se ye yesiatica expert obeso ba 21st Kenekedi na from kwani a eya freyen e was 0540 311 Piwak Natural Health ene won mo ye bibidro nyina di adanse se 3P garlic mixture no eya dromu a ya che se upe bi afre Piwak e was 0248 928824 ba enkase nu no mpemu ayaresam expert fe Dr. Ba Neko Ba Herbal Center e was 0244 083 482 wabejo so Josie Fashion awia yi wono na ahyamatade enye na awia yi nko adwoda adikosi fiada Josie ono na ehyamiatade enu nti ontoma ana wo material me pacha wo ATL ntoma no bomodi afama Josie Fashion na enei won pam enfama wo style bi wo baabi twa never was up no wo samesha style bi a twa fa was up no ana frɛ no I was 0243 433 465 0243 433 465 Josie wo Kumase bom so wani meet me there sports no na edin hwɛ no mu Josie Fashion nyame ensure yenhwɛ na watwi mu update kakra ye wo ho edwa koko emfama ye tie for na afei
Yanto aso. Edua. Marco. Edua went me na ho dodo. Na me ho dodo me. Nanso na me ni atwia. Eta so den. Ah na me hwe ni nyina se de ekọ. Edi akire. Edi nchenchere nyina aka ho. Enti na me wo mu pa. Na me ni abere me ho pusi sekese. Adam se yade ya ti me so. Facebook for mo se na we Yade ne ya ti me so. Yade ne ti me so. Enso nyame adom ekọ yaba ne de ne yaba. Na enra Faustina Opon oni akwesi yaya. Onu na Faustina sister koja na echa ekodi ne pa na omo ayamoa no de akwhyem owia osimetuo kuru enti ebi ewu ani asisi boy menkeka sa ansam no nkyerɛkyerɛ yɛn enkeka sa ansam no nkyerɛkyerɛ yɛn na si boy abusua ma yehunu se omo aba na omo kutanimdiye enti omo agye ne bra panyin no onimdiye kasa nyansa obi wo ha ye bibia domo no ensam no na epere kosuo na eba ni nyina osidabi mi chanitia ya busuam ya mema mienu pa eti se Faustina si wanyem a maginam magini nsen no mehye no kopim se wo bewo kopim se nyame besua no na nyame sua no a na ya DNA ni ya hu se eye dia anase nye ye dia na nyame ya donkra na ye dia ye besa kwa aso de dem na ye kọ da nyankopon wase se wo ma ye bema baako aka ye ho na wo hye baako e ka ho a emu ehuo na emu odin na ye tu Faustina ne nabusuafo se omo nsan fa omo de hye no kwotena se yie na omo musa ne yie se obi mo janka ho obi nsuo nka ho eniye se saadia omo ni hawo na mom se ko yedi ye ne na nya ye dia eniye ne ka ya bonyina no ya ji afi Faustina ani nabusua ho ene ye kama ni kosi ye ma nyame Israel eno amogba adwuma pa nyame Israel ena Helena wawari ni kunu na wo mu awo ba 3 years na ono de totom be me ifori abo bune sa na ni hu nyina aso ena be ma ne se o ma ha ne gaga ya pie media me de wo be kodosu na ye da ye judicials na se wo mu di ye chie na wo mo bua ya madwumadie na koso ena wo mo koye na wo mo koye no wo mo kire se yes wo mo se ye mo awo mo enti wo mo so bua ye wo mo di yie atu yie so amaye omo ka kire Helena kunu se wuntumi anya oba sa wuntumi mefa oba na wunya ne de wo pa bia na wuwia wasa ka kire me se de me peme ye dabi wanka me sa enti wo de mra to ho ama ne se akola no da bia ana busumi bia wo betua 200 Ghana cedis fama no maame no so se wunni na wuntumi ware oba ne biam na wo be ha ne dia afa ne koma na busua se de bia wo be sori anopa awia anwumra na wo bu oba no fa oba no koma na busua na wunni na wo mistake a ekwanya ye do wo be fa so no be hunu ana akwala no be ma ne se wo je akwala no e ma mo ehe ne ha se wo baba be je akwala no ye ntwema akwala no be wo maame ne ho na ye wia wo bosumi bia wo be kwa kwahwa akwala no ene ye busa anse maame ne kwa kwotena ye maame ne se obekwa kwotena sunwan ene yes wo be ko sunwan every month na wo de wani akwahwa akwala no ye mfa ne ma no eti ye da ye do sufu ase ye yiri social welfare central for everybody show wo mo se wo mo buwa ye ama ye djuma no ayemre yesu ye ba buwa wo de ne ye djira mu de wo bu nyina ye chi saa na me djuma ne nye de ye ba wo bu suso ye mu se se de wo mo suso ye mu no na obi ntumi nsisi wo biye no mu ntumi mfa kwase ade ye eni wo biye ano aba buwa ye eti ye da wo mo ase na ko eti na wo chi de ye wo no na ye de ama ya hwefo ene ye tiefu nyame ehya na na kwa se wo ma ye update na omanfo nso ehunu de yakọ social welfare for ya mo central ewie monye mutu me salutu mo nyame ehya mo papa nyame ehya mo no ma mo nkotente afei yemra enai na yene yenua ba bi emedi enkomo tina bodu eni enkomo tina Ebacho majiso
What you say? Say I know what just. Man, this what is so bad. I just. Tina. Ma. Na poverty say. Pacho me hui. Boko dear. Pacho me hui. Boko. Akoma FM. Tina, we did this a boko. Pacho ne man kwe. And you man the enquiry, me who's a near man quay. Every year, yet you. Ewe de boko. Mene be me bi et9 na me kon nursing training. And then you say by na mene wo me ba pani. Ti mene ne wo ye no. Onyinya police nsem bi ema me boa ne kakra. Maybe kra no mo yi no. Ya de efie ne si yi ma mo ma ne be. Omo ye ye ni ma yi kra mo ye yi. Chire ni nyina mu. Achemre bi a chi ni tun mu am ye say. Omne ne call remind no mo pe eyi bi mo pe efie bi de atoso ama ne be efie ne de ma ne be. So mo na obai. Ena nyinsen fofo sa akopi mu nti nyinsen fofo kopi mu na mo 3 months. Ena mo sa de ne kotu mu asem kro no mu a. Nti ye no ka shem se me nkoyi nyinsen mu na ne ho kire no. Ena mo se nyinsen me nyiwu na mewo. Ena se ma nyinsen na enwo ma me ho a kire me. Ana me se me de wan me wo no de koto me ma me nso enim se ba nyinsen na enwo a. Obama me ho a kire me. Ana ma me se nyinsen yi go de anya nti ba ma wo. Etu wakoda mu okoda osa mu ana no oda so remind na nti ebeka be 2 months so say ama yi na manaba mu na me wo me ben so baaye no ana osa na me ma metena se ontime ne mentina bi ana ma me se ade na ho no wan chechire ni se mu when the bra wan sam na work and must relax it as obi a woni how be no obi force na sam na be kasa bi what relax it do e ba cho no ana oye so ntime ne mentina bi na ma me se ni o mesume ana so obesume etimante ho ayi bia ba me we no ba ho be 4 time be hwehwe akura no ne ade still no only oda so ba teacher ka so ntime ne mentina bi na ma me se ni o nsume ti mo ma na mte so ba wa ana me ko hu ne sofo ne menua be ma na etina so besume be 20 million na me man 6 man ne ase yempre na sofo ne say what the my omuhihye nyina awi nti onde osleme ye man 6 months na 6 months mo be man na sum 20 million see the 2 weeks no papa ka chem so papa ewu ana me say na say scanner ka so be sum ne we no say o the scanner koye ne papa yi the scanner ko de ma me kra infra kuma pem so enu mu na bosumi sum bia no man kola ne mi enu 1.2 to hwe wo ma ne nya ketwa ne nya ai it says ketwa no 7 years for her ketwa no ma ne nya 3 years ti 4 years ne kola ne mi enu no on show mu scam ana me de to mpanifo anim sa mesra mu emusa be ma no obusa na o se wono de opese o de enkola no koma ne maame wo Eastern region na o maame ehwe wo ma bla meti ase nso de mentimi mfa nkola no ema no koma ne maame and he say nkola ne hwem no mba yale mba de oni nyina agum hwe maame nso ana o hwe nkola ne maame sese no no so wafimu be 2 years ni na mse madaroma nka de baba da mo na wabusa ne de nti a ombe so behwe nkola me da se papa na tina ma tina sese be ma no wen e ba cho selesu esreso ya selesu he okay na so ko nursing school ba cho sabre no anya fie say that time na once about 20 years na go be 20 years na ko nursing school e na ko shia be ma no tu ko nursing school ko shia be ma no ko shia no wen okay and so na me be ko nursing training no na bisua computer ho ayi bi wo Monaco no so ye adwuma wo and odi hu me so pese one metena na before wo be ko nursing school no na wo shia computer no wahini Monaco Ajefo Akoma 87.9 FM MCA mami on pese abebo no ti de be to answer one run na ya transmographer enti wa me onu amma anko school na ese so ankola so oja omu nyina abom wa mo anko school be ma na mo anko school
Say no more na nyinsa ne ba ya. Bibi sasa wo se be ma na mo anko school pacho. Wonu na mo anko school. O ma me disika ma wa na anko school mo. Ameko. Na anko school. Pacho na meko. Why na show school sa abra no? Me papa na she. Mente wonka, mente. E ba cho me papa na hwe me. Nti me pacho wo o papa no a na wo hwa na o ka cha wo so wa bre. O tumi hwe obi. Pacho David. Okay. Enti be ma no ye de en wo ho. No no so ye adwuma ba bia wo hia computer. Pacho no so ye adwuma. Ba bia wo hia se de simple computer hunu mu no. Na wana no ye adwuma. Pacho. Enti di asempa na be ma ntumi ka kire wo a. Wo gya wo papa sika no de hwe wo. Eto wo akodi na chi. Ye hu de se ye nyina. So ka so person worry me. Mente wonka. E ba cho ka so person worry me. Sabra no anya fie se because so ba ko nursing school no. Na wo 20 years. Ti sabra na yo do ko se ko ne ko hunu computer mu ko sua mu no. Sabra na wo fie se. I'm not more 19 years. Okay, into 19 years no. No was so what there. No person be go school. And the open ya what there me boy. Na me nso awale ba sana me make ase bia obeboa me na makwa me madisua so. Waka se wo boa wo mo to adusua so na so say. Wo boa wo be ware. San wo so. O kan ni mienu nyina. Enti na me bisa say. O kan ni mienu nyina o. But na wo papa ne wo maame no wo mo hwa wo sabre no. No maka che say ya bre. Ye ntumi hwa nti ye pe be ma bia na support ye. Pa cho man kasa. Nti no ani abre pa so be ko school. Na pani abre na nyinsen ne ko ba mo na ma. Me pa cho. Be man so obeware o. Sa na o ka kire wo. No aboa e wo school no. Me pa cho. Ebra wo ka ye no. O ka oni no ko hu. Mo awofo ne mo kotena ase. Mo ye nhihye ye de ma. Pacho ane. Pacho ane say. Ah, wo ko hu mabusuafo. Sabra na wo ka he no mfie dunkuro. 90. Pacho ane wo ko hu mabusuafo. 19 years no. Pacho. Wo ko hu abusua. Eno mo so gitu mu. So mo gitum ti menye me bana na me ko school na menye me. Mo yes o yes enko be me ho ade na. Me wo fa mo yes say. Oba nyama yanya ne ho ade nti nko ma me nwie nti me wo wie na o se na dwuma no so aye basa. Sena, wujidi. Pacho. Say 19 years awo papa before we do be kwa run nursing training mu no. Wo se me ba me pese wo kona akosua computer mu. Na papa na ni abre pe da chiama ne ba. Beja wo 19 years di ama be ba. Sa time no de o yes ko ba me ko school ni nwie. Ti me wie ana nhihye ya opese o wale mi no. Na wo ma wo papa pressure say wo do boy no. Enti wo munya ne sa ma wo. Na say because menti ase. Sa time no me yes nya Akoma anya se me ma wa na be sen ka me wie school ni wie. Na nyinsen na ekoto mo kwan. No person we school we anya ne be matter. Tina. No person we school we ya ne be ma twempra ne da. Wa bra na mo bom ho ban. Tema na ne hie mo. Na mo bom ho ban. Pacho. Na mo de dia na bom ho ban. Tina na mo de dia na bom ho ban mani abre. Pacho, that time me de end tablet. Ade End tablet. mo de end tablet na bom ho ban. Mo de bom ho ban. Say edru a wono ma de bom ho ban. By fail me. End tablet ne fail you. At the age of 19 years now no end tablet. And see your many abre. Me asa what try kwan be na watwe me enunu wo so da. And na adru wo so. No aka wo ko ato ho. Te say de me na mbatwe wo free fie de mo betra. Say be na bekasa. Okay, say ho. Sister, when you abre pa. Pacho many abre pa. But mommy read the Facebook for messages in the bench. Mommy read the bench now. Everyone, why is the woman trusting her case? And you can catch that one. Oh, madam, why? Obi na ebisa because ka ba kwa nursing training to what brafo. Mommy, obi se mani kura kum. O meme ho. Obi se na ni kum. Obi se sack her from the studio. She's not serious at all. What brafo make kaya chira. I don't think she know her age. What? I know. And I come out behind pressing.
Aso maba prince. Abraham prince. Nti prince no wutwa kwan no. Na betra ye na person okay. Ye se de na person ye ho ani. They say no me pese nka be ma no o hwe nkwala no. Eti mame emisa be ma no ye ho ade. Pastor there. Wanya ho ade. Pastor there. Wanu tra mfie sen. Pastor 11 years. They say one what 11 years. To on the age of 19 say so won fie sen. Say more 35 years. Pastor more 35 years. Say what 35 years. Okay. And now one was saying. Pastor nkwala mi. Nkram ye the first born e say. First born was 13 years. No what 13 years. And I said your church on so say 7 years. And no was 7 years. Okay. Beman adan also on so here. Nti adan ti na wontumi mfa nkura ne nkọ osemi rababa. Me ba baji sika e de amankura. Akoma FM. Na nsem okura doka se me ba ho no ma obobo me. Ye ti no so ba obebo. Say no no e na adwen se be 4 years ni a. One first come le nkwala nti no. Me just why na adwen se me na me hwe nkwala no. Die ti no se on hwe bibi wo ho. Adi nti na be ma ne se me hwe nkoda me akasama wo mu mienu adi ne si se nti o so won hwe nkola na ne se that time no nya case no koda mu case be na be ma nya onya police case no adi na di police case ne ba me pa cho that time no o security na obi be wi ade o mo ya ade ho na me na mfo be 7 and no mo bo so mo bo ne kakra na mo de ne ko cells no wa keka ona boys no so bo nti o me ne ko hospital na chese moja agyan no wi wọ́n na mo jajire ni mo wi no be wi ade enu wo wi so wi ya na che wo mo me kunu ne namfofo no kogu ti case no mo ana o masa aye o ma frɛ wo mo no mo call remind sa opem say so eto atwa enu nyina so nti abema ne se na dey o ma no ene ma ya che be ma ne ko tu mu enu nyina so nti abema ne so Satam na me se me nyam na ka se me nko yintu mu no a o ka se ono de chincha me ko nwa me ka se me nyimu no enu mu na o mu sa be fa no ko police for the sa be fa no ko tu mu no sa ne case na mu enti enu mu no be ma bi eboa me wo kwan bi so na me de aduane koma no Central Police Station Satam na me boso me 7 na me ko 8 months na wonyem na me na ase atata na mai bi hu me no se ono so nwua bi dem nti no ana se na de nti na me kru nwua no mo mfa nwua ne nkoma na mu me mu ma ese mayem re na me de ko na msu me ko bisa na sem nti na ama me ko ho Akoma FM ana my yes se ne be ne se me ka ma asem kire no se me hia bibi se bia me ko hospital obeboa me amai enti mai no na wonu mai no ni ubenye bibi ye ya na there bi wonu be twempra there bi be ma no me kunu obodua to ho se me fa na chi ana asa me gi be ma bi sikadi a enti enam sai no na me pese me ko keka ni ye sister keka won sem ye emi se wo gini se wo kasa ye na se be ma ni hu TV so a wo be ba da cancer mo wo ho enu ti wo ye botin se asam ni na me chim na ne se chire mu ye na mu ani mre ni wani aha mi ye program na mani aha ye wo tie da me pa cho asam ni na ne se be ma ne bo a me se ebi a me hia ska ko hospital ma me bi akono enu nti no se me ka so abodua no me so ba da onye ma so clear bibi afi wa kwen eti me da nya bone kwan so impo kwa me ko ayi won ma police station kwa wo timi ka me se na ahometi nti se me pese me bibi koma be ma no kwa na se o ska o ma me bi biere akwa akoma na ne nua bi dem no ohuna ma ne pa na me yes me call say so am ka chen se dua na boy se meba of course ebeside na be ma waji wudie won ko fa be ma won fa hwe be ma ne se ma bodua ya to ba so be ma be na be so na dua na obo ato da na ma me se won na ne no o se o de dua no if say for be me hu ade as for the dua na de
protect me say be ya me no enja na asa me ko fa mechi adi na wo ye ya ba ma ne bo wudua me ni me kuru ti wei me kuru tu me maka che me se wunnim na akofa ba ma bodua ka me so ma bodua to ne dia so adi na wo ye ya wo kuru suspect wo bodua e de to wo so no me na thing no enunkum ne me fun no timi season ade san oti ni nkunu say so otwe ne nkum so na obi kura kasakura na sa na ya na wonu obi kasa se nkyekire ye mu ade na ba ma ne se bia wonu obi ja wa ade na wo ye wo fa afo na ade na wo de ye so wo fa fon na no season say maybe na meton ma boxer ne singlet won so ebi ko obi busa say bia wo obi na say ni say ya bon so season ayi no o season phone say ni say no ye me meti phone ti say ni say ya say ni ya asem a hye kani oh say bia obi ka say bia o hia singlet ne bi ntino ma me obi won me a ye dey blame bia won so na obi e kasa o phone so na wa season wa ayi no so na adwen ne say nipa ne pew aha nunkum obro first ne no obo me pa wo ya den obro me pa cha mo fa second story na mreme mami be jo mu kakra bi mami why na afa kwaye wo practice no odia me ba cho na iso ono no say akola no wojidi say ne babet enam say be ma ne boa mo kwan bi so ni ntini be ma no ene mo bibiye asem wo ho be so bi oni bi ni bibiya ye ntina kan be sen ko edie ne test wa na me enti be ma ni susu say last born me boa wanya ne ba wojidi say ne ba no na dwen ne say bia na me ni pakro no bibiya na ase okoda mu no e bia ni pakro ne maide ada kan ono de ono so mark bi won ha say me ba pani ne bi won ha we ono nko ade na odi hu achi no oba no odi mark mienu ne bae ne to hu na ne nsa ho etika mbesen ko edie ne test na bibia de asem na kwa kodru mabusuafo anim edi asem mabusuafo ka so me nuane ne me papa mo de omo nim se ase se ekwan ya ofa aso fa oba no ofa no container na nim afia na etim container nim na ofa agem me pa cha mo be kirem me kura kofa ba sei ni mi se no ti no wagina so odi ja me wo se onzo stati akwa kofa aso fa oba yenso won ka se be ma na kofa oba bia e wa asem a wo kem oba no ye oba na meto ade nyina no beto bi nti no kwan ofa aso fa oba no wo huru nyina so bia nti na ode akofa sawe no nti me de me na wo akra nti no pa onye die ne test kofa wadanfo sister no nya madam ba na oye area obi a oti area ho a meton bibi oti meto bi uto bibi oti bi beto bi wono na ene wukunu tie sese ono neti we are separated. Akoma FM. Program where they to be an was you. Me she be pa fe would you when then am na neti mu na no anam da so han da so ama oba no kra mpesen kola no kra ho wo kra no kra be ba ho kra worry sorry oba me pacho etie for yen fa second case no entro so no akwatra se na fe na asem no wo hunu se di obi enkura ketenkete 17 15 14 years but na ha ne kasa wo na ni brewo Akoma FM. oba within Me pacho me din de afia Sakina. Afia Sakina. Saki ofre na ba Me pacho me free ofindum kwa o. Na sisi ade ma betina kuma ase ha. Okay. Enti ye hwawie die nti eno oba Saki wato aye wa hai. Na pacho bra wanim kakratwa akonya no eba wanim kakra bi mame. Yanko. mama pacho ewie de boko nso enya boko. Metina ha ye mani bresempa sanse oba kan ama wo me ba. Emfie nkunu ni mani ehu me ba mani ko hu me ba nso a menti me ba kasa. Wani hu wo ba no. Mani hu me ba no menti me ba ne kasa. Me ba ne nso enti me kasa. Se me ba na ben me nso a be ma na busuafo emma akwala ne ben me se me de akwala ne bedwane. Me pa cha de tie nyina ne se dunkwa ofi ho na ni free. Bro no bi a ye frɛ ho de nyaase. E ho na me ni mabusuafo nyina ye wo.
enti abrante Mamudu na ne bra ye fe no Osama onu na ye denya ase entafo hene wo denya ase ho enti Mamudu eba ne bra Osama ne ho denya ase ho enti ehona na owo ena me so me ehona na me de ye wo mi ameye de me ne mabusuafo enti Mamudu ne ba ye obehu me no ena osi na ni gime ho enti kasa ne ye mu nso no start no kasa ne gime ho ne de me ka cha ne se me ni obi ti enti nya ade amede meti ase amano nti debia na okoso wa kanti sana sasem na me ye de me ka kire no na boy ne so openro so enti afide me hu de ye me hu ya nse me ye de me de madwene ama boy no yeti na ye 2006 enti yetina na nche bia na edi ro 2007 mu ena nyinsen ko bai that time na me wa adwuma na me sua adwuma ena nyinsen ko bai enti nyinsen ne ko bai sai na ne wo fanso wo ekroba akoso ye fre ho ayamfore eho village bia na ono so age efu a woye koko ho ti ode me ko ne wo fa no ye fre ne Dauda nti ampanso ye ko ne wo fa no so agi mitum nti ne esori ade sese obaye ofie bia na eden ye na ene ne wo fa nyina eti kama enti yenka bi nche me nyinse ni mu nso no na me nko hospital na me nya she me ko hospital ba ko na me nko hospital bi enti maami a otiti enhabendro na masino de me ko she ne nsa na me ko je edro ebeye SSS nti afi de me hu se me taamo ya eden aso awie enti mango pro na me ni bi boy sorry a pebre bi abo eno sorry a woni nanenam saa ne wofa ne kopa woni ne ntokwa nti di mle bi kra ma me nyinse ni mu no kra mbo no obo masum wo ho kra ma ne wofa ne kra yes woni ne bekun data na ne wofa ne echa ne nsa se kan se nenya ne nsa na ne wofa ne echa ne kra nko woni ne bekun so nka Mamudu ne be eden ebe bo ne wofa no because ote no ne ho oden woni de ye kan say onsuro obia oye no se woni oye srebenti no obia ntumi nyina ne nimti ne wofa no edi abufuo edi natema na misunya na da me pe me ba bia eden sreba ye ka sreba ye hwan se o che se o nro o di nro we jari nro nti woni obia ntumi nyina ne nim saa na no waye no ho na no oye den wodi ni nam ni area ho enso ne bla Osama ne de wonte saa ne ho dwo okro no ho na nka hwan na be si ni enso na nyam ni nua Mamudu no ene didi manti mase no fu anu wote no fu oni wura no na bra no nso wo dun kwa krom no oye fita nti da bi bla ne be fu na me de kwato bla na ni se be pana chaw sesi a metamo ya aso entuma ngopra me yeda mi ni bi enti sa na tie dia mesre na on de ombo me besia na me nkopepe nkola ntare ne nioma ne bi nyeda ento nti se afini so ne se Mamudu ti koko na ne chafa no na wate afri Mamudu sikem nti me ka cha bla na opportunity nti kasa ne ne yem so na bla na do beans fuo nti na beans no ehye so bisuku adwuma de me ye ho ade pa nti me sori na pa bia na me ye fia de ntema na se opinfo na kwa kodo anopa makodo kakra nti bi beans me do beans no kakra ma eyefe nti me ka sa kire bla na opportunity nti ya na o share me say week na Monday membra nti me buy na o ma me ne risk no ne me code nkwa Central Market ne ko ye market ne sister ne to ne mama me fine kwala ntare pine ne nyoma de nyankopon inshira wo ba bi onwo bia me all this annual ne ma me any 2 weeks na awo e ka me awo ka me we kra na so afidom ko fa ma me na otiti edro ma me no ba be hwe no se awo nso no onyansi kwan mi ade mintumi ndidi menya hye nsio nko na me nom menum nsio nso mintumi njonso ma ya se ye me ya afide di be se nansa sika nso ni wo ti ma se ne hwa na afide de ye keka ko no na eni edi eno ye se ne wa fast no Mamudu no emfa me mbra dunkwa na omla ne master no ye bla na ne yire o ma na yire sika ma no ko to ne mama me no ba ro be pe bosia nti ye wedu hospital na nurse for no kura edi matem sa de na jonso de na nsuo taya akola no pese okun akola na na so nurse mi ntumi nya den enjonso ena omode nsuo si me so de ade ye hye eto ma se na je se twi hu nsuo na ansa na enti ta ma me chim na o me chim no se mi ta chim na no ye video se de enti ta ma du se akola na kasa ba na fe na mintumi minya ho me bia mfanchi because 3 days na me ndidi ti na minya ho me bia mfanchi nti ma aduane na wunya bi ni ana mintumi ndidi nsio nko ara na me no nti ma omote mase awie ya nti madam ne yesa ubeku akola na meti was nti ote mase no be ho hwe nti mi wie no se di tredo se de nti omo be pam na ma se mi ame hwe se pani omode ewurawura mase tirame na omo pam na nim so abra na ya mo me pani anya me hwe na me kam na enfie nkuru ni na mabra ebrewe nyina na me hu me ba ni nyina mu no na e ba ya nko me wuwie ni de ma nko mase ni ho biem ye ba ya ni yakura ho e wode nya ase ho
boy ni babet na ye fie ho na ma keka bin sama ablante we pa be ye no fie ho ni nyina mu no ebro ni ade chese na asem nto chese asem enya asem kura no mamudu begina so ayedan edi watema na se wo ye ni bidia no de no hu se on de wudi na tem on de waka bia kire nti de waka kire no ne be ye ne nti na wo se obe de obegbo wasotro won fa mebusu anya hye wo betna ye fie ho ankasa why na ono osuro no ho a wo ye se wo se be ma bia ni fie ho enti de obia be kan oye na se nye no bambo na kase mamudu na se we de se nya asem bia o e wo se wo de ba osuno di watema tem bia obebu mi bia ne bla osaman o de nya ase dunkwa ofi de nya ase na me ka ase so se me bo a ahemfo ani ekoko chetem bia obebu mi bia ye kọ kosie mu ahemfie ho na napoku ba akofo ne ekaka ase ne ebu abodu no matunifo atwi nanimu a so enam se mamudu di mi nam nwuro so na tem bia me ka se me ni mamudu ntina bia ma ono apake ne nyoma na ofa ne polythene bag no okọ a ubohu no asan akoye ni nro no asan aba na maje na manfo de afia mamudu beku ni nyina mu no ena ye ka ne sei edididi mu anti ye ji asase bi aman bi di man mi timpo na man di asase man odo first year ena ne me hwede esi kona me amedua mafam de koko metim maame koko de koba atajekra na maame kasa so na me se yensu ye prayer de maame ye ni nyina mu no still a boy na tete ya boy ne de me na mu no na mansha mi ndi afu achi na mi ndi mamudu achi na mamudu mehwere me nkwa fi mamudu hu nti me ja afu no ene afu no ba ya medua no afu no nyina me jan ho ma me free ha kwa me maame kuma ho akra me dwane me fa nrom kwan na ko si ka kwan na me yede me dwane na me ko me maame ho akra enti eno mu sa no na me sister panyin ba efuom oba efuom na mamudu se o mo na ama kwan se me nyede me dwane enti no ne me sister panyin ni akasa sana mamudu ko na odi sum ene kasa ni anadwo na wo so free ho ko sana ko ni na no abo me sister panyin dua se nyanya me a ka me sister panyin yede ewi ma sister penny dia so hedan se ono na ama me ayedai medane oti wa no kasa oba amaware o esu me apoteshi wa ware me why you want wanya me ma half bottle apeteshi mpo mabusu ni bi mpo anom nsam apeteshi half bottle mpo pito mpo esu mamudu koku mpo mamudu kasa o sini bo kasa oba amaware ma enti wane me sister kasa si so ko na se odi sunu o kasa no so na no ya siremi so mu ba hu ni wa ha siremi ni no hu na asante ni na no ya ene so ne me senti wo ko na wo kasa ni na sa obru nua na ahohoma ye den som se nyanya me a ya adoma nkasa amle me sister mpo nso ye den e sorry da ne ma ho ankasa amle me ni ebebodin akasa aso me senti na mamudu bo ni sister bia enti bi me ni akola iko ma me wo nkan ene working se die ene akola yi yare na me nso me yare se ene na kata bi a che me se ene na nkwa nke be ka se coronavirus me papa eti me ka se efia eba kata nko na achiwa me hu aduru kata adu be na me ntoma enso ohu enje sana ni nyina na ba mamudu na eweke nti ye sa ma me sister panyin no ne ba boyfriend na ye me yakola no so ye wo no to me na so nti na akwa no ni me se ni nua no nti ye na me sister na me ba be chia me sister nti me ba na me sister na tie de amenye dan mi nko biem na me ame be ye mefu kakra nti me ba ye no mamudu se still na obesan ye dan aware me na me se si ade me nya ade me dan me ware ni biem nya ade me ye dan me ware ni biem enti sa time no so na akola no me de akola ne ba ye nti so de bibi bra akola na me ndibi se de be ya o de bibi afema mi nko di na me nsama ade nsan ye dan nko di na chi nti afi de o ya hu se nya ade ase ade edro ni de enya ade a metumi obeye bia no mintumi endi na chi bie mu no ene oba se o so obeje akala na ko so na akra na nya se satan no 5 years no 5 years nti e ba ne so obeje akala na ko ene oba na bema ene wonama ene wan fa me ba ma me na mekum de me yawo no wo mu mekuta se kosua se wan fa akole ya mame a nti mame bi kura no odi dwa we ho ti dade na pa mame bi di mame ni di mika se fia pressure mamudu pa de mamudu ya na fia sa mamudu a wa fa akole ya mamudu obekun mamudu bekun afia fa akole ma mamudu na mamudu enja o life ma na msi sa akole we bla na ho mama emle bi akole yi yale moko mi ko tutu moko ntima e na me chichire ya nsa na mi nya 350 pesos eri akole ya ko hospital mamudu ba ja akole ya ontimi sha akole mamudu ba fa akole life ya de ase ntina bi akole na pa ko ja me sister
Zaki nensu na me akola na ko jam sister enti me sister ho no kokotam akola no kokotam no de ne ko ne bla no ho sama ho de nya ase that time na me junior brother na since we wo kromo nti ode ne kokosi wo na me omo be ka chem na me ba me kokofa akola no enti me akola ne ba na akola ne ka chem se ma sa hete de yensan ko ka so a se me tie akola na se nam sade akola ni dwane ko ka so a enka ono mamudu no so woto maame bia be e wo de nya ase ho Mame no ye kan se mame fantimi mame mpo oba besi ado na abefuo mamudu ablanti wa ko to mame ya be se oye ne ye mienche na mamudu tu abani gu fom ene wa nwansa ba kumpa mame ni otama akola na odi dwane akola ndwane ko osirem mamudu di akola dwane ko osirem ko dun kwa go ye kan se Central Police Station ko report o me ko ya me ko kire me nsem nyina mu ene omchiro manu asem se me de me huna me meka nye nchiro sata ma otamo na eso de akola ni ko sirem de kra de dada enam so ma me chezi ya ko ne wo fada da ho ma se ne ho eno nso oku dunkwa abesma no ma betna compound me ko ho me ko asomo ya sanko mo nchire me ba bia mamudu di akola ne dan eko se ye sirem o se ye hio na me nko se me ma me ba de so a ne me hu se me kwa ko hye me ba me ya o mo anchire me abusuafo na anchire mamudu ma me ankasa wo ho mo anchire me ene ja me di misu ya afon me amu nso na me nsu misu me bayi ho avisa na me bayi ne ho ya ni kat sese so obetu se me ne me bayi edi nkoma sister bit me say woni oba na ebo nkoma so oba na okuni na esa akore ho ya ni na akore ja me are ho musane di misu ya omo abusuafo na ya den anchire me na oba be fa kra na ko oba na wo ho no de me pacho na mimi ni ho na o me sister ho mimi sorry ana pa mimi ko efom ti na me sister na ne nkola na so ye den e wo ho nti me di ni ko ja ho di ni ko ja me sister ho nti me sister ho na o ye den okoko fa na o de pressure ko o ye den okoko fa na free ho a wo che se oduru kwam na se onya aka na o de ni efutena mu de ne ba esirem ha no ene ma esirem ho na esirem ne so o de ne ba ye no ono aka se ni esirem ho bi o wono wo kumase balekese ha kumase balekese ha mamudu wo balekese ha mamudu wo balekese kumase balekese he ya na mamudu wo ene wakoto akola na twini sirem ho na mama bibi anya ma were ho se me ba no ha no me ya se sa picture imagine ho na oko school ho me ho no me de ni ko akra na oko school se picture ni ko na kana me de ni ba o she ni school akara na oko school 5 years no ojina KG2 o enti ka se years obeko P1 se mamudu di akola ni ko sile mo nko ampo na so mo man starting school entemo a enka ye kan say enka samle nyanse akola no 14 years na fi no P5 odi akola no ko 7 years ansa na wo hu boy bi free ye ho ekodu ebe akumase ha ebe hia ne balekese ene odi number bi man say enipa na akola no woni ho osirem no ene number sometimes na misumi gusu amebo me mpaye esugu mi nyankopon so no no ankasa mamudu ne de number ma boy bi say nipa na akola no woni ho ne number ni enti boy ne pa number ne mbra mi ampa so me frɛ no na ne kresa akola no osirem na ne nana na akola ne den woni ho satan na ma wo wei foforo enti amama ampa mu a enti we no emia ekine kakra na sister wodi wono ana na nyim me pa cho dabi na nya ono a na me ne no enti we ho kine kakra na sister alete de ne me kwa akohwehwe akola na chira kwanti number no na me de me frɛfrɛ ya na me boku bro no mo so ye frɛ ho na yoko number 2 ampa me kokoto abusuafo na me ko ye ma okwa na ba no ho na mienim se me ba no mo no me wo no ne tiri na tiko na etafa nti odafa se nya na tiko na adafa na ka me hu se me ba na tiko adafa se oda ne fa se enti ama ne ho na aye papa abasoro enya sa me se mama efimu fi atari amekoto ne first day amekoto me de ba hampo nanka me wa down ha kra amofamra me evidence me pacho sake no mo famra mama me baba na ko ina so no anu na me kwa na me se mama me bayi tiri ho me bayi hu fi me bayi si egu nanum na me bayi na ho ne morre erade me re hoi na me kai ejoda awiageta na apaso da mase government hospital na de me ba ho pa ye pacho nya me policy ni me de ne wodan ho pa okay na de me ba ho aye pa ene me she me sugu mi tirim eja me ni wo ba ta di wo me de me ni ko ho me ba no ena me ya me sense o se bro no beso kuma boko na yoko number 2 na yoko number 2
ana me am sense na me dware me bai betiti me bai enkuto de fan na ho anti man ha me ho anchi pasapo na anchi ni ho kasi because esa ne ho nam ne be woro efi di ade de tuntum ni ade na me nkuto do na ne me wie ya epe blade bubu ni mo rema no pa bompo nse bi na nka me yesi ni ma me ba mpo nka ne nke yendware ni mpo ni fa force bi mpo nse no na nka me kompa na nka me hu sese ana ne me a asana me sa asire obi ama na mape blade ama na me ya unity enti ne se wa ba ko ye fre no ayifuse na omo de no mo odum kwa ho enti omo de omo tichi no enti ono na me ne ko obakudom ana me kokko pe empabo ya hyehyehye ne fie ni bi me konso de force de me yibi okumase Akoma no ene empabo a we sha ko school de me de bi ko na se de obehye ne fie de no ni bi ene ho na me dware no team kuto ifa ne ho hyehyehye me bai force na afi de ne me ho se me bai ya edai ye nipa unity kan ho de me di be se week wo ho no afi na me bai chocolate color no me hu se edai yi me si awurade me sa be ko da me bai o mama ahom te se ma ya sha me say ai afi na akoyesu aplay want to bluff how are you no kwa no how are you I'm fine no asa me want to chi ana bluff so a want to bluff me pa sha ya tare na me call ya me ba ehya ni nani ka sha no ya tare ama ba time po mesi nu o atale we me de atale we po ba sha me ba so fan ko efu force na me de sha me bo enso me fa atale we nhye no na me ba di na fi na atale e ka ne ho bie mu a tra bi ne lo hands bi a mfa nse de na daka mu de no eno no asese ya sempo ne yayi ama no na school atare na ehye no so ti ni pan no so aye dobi enti me kwa ye fi se na se one no ni se wani na no mu gina one class P5 no ena o se book ba ko no mu chiro ba book ba ko na subject be do 10 o se book ba ko ye chiro enti madam ne kura ti mi ka chiro ne se wa fi se na ne se enti sani ni ma me ne papa wai for mo number ma me na me mfra omo ebi wa mbai beba school wo so wo ndare ne nai bo form ni tiri ho wonsi na tare ampa me ne fi se na ko school mo madam nsu po anti twi papa ene wo tra ho che oh mama me fa se be se ntem ko first in de minya be se week ho na me ko to books eni ade nyina ye dai ede ma e ko school mo ko man sa time me ko e kra no 12 years no P5 me ko 2019 enti fa se 2020 na jakolo na iba ya school no de o ma ye de yanko enti ka 2020 years P5 ma wa bla na akole wo KG o 5 years no o KG2 ti mama ye calculate nka sam le nya SS wo na me dwene me bai hu na mamudu pese wo se me bai da ache mamudu pese me se me bla ma bla me play ni na ya kwa na me nim de oba ba hwe me na mamudu wa de akole akwa akotu sire mu ho na wo se no fa wa de mo so ma wi akran na de ne call mama o ma me fani mo me ni akole nyina esu asema sister bi ka kire me se enya se me ko empo de busianfo ne se se meme maba no me sama me ware mamudu no ni entina se ncha akwala no na first na ni etina panyi bi anim ana me ka no mtirim se panyi bi anim o sama na mo fa so sama na edi na du hine no onya panyi na ka edi na di hine eja okotofufura amako nsuya ni na bi ye ho ntime mba nkasa me ka no mtirim na mseti ade me obiti entinya ade amamudu me san de ya ware no na mama se me tuwe na me nya ekunu bi aware mpa se ka me wale mamudu biye mo pa de mama nka me di sujewu mamudu ma ade na be di sujewu na mamudu one ne trentie sai one ne trentie be sai mamudu ya tna even say this 6 years as 7 years na sati ni na 6 years 7 years sister sakina sususu na ehimma me so obi didi eno obi didi hwe TV no atade no a sakina se wo ko boko na yoko number 2 na shane be ye na wo ye na wura atade no mo ahye protein bag wo di bag wo ko ho na nya se ni atade de dia to screen no so me ko ho no na sha no me ko atade na sha ba ni na sha no ba ni na ni nika blue bi to se ya combination top blue nika blue bi na sha no fi say na sha no na ye me ya se me ko bia na me nkuta cash enka me twa me be ya to so na enka no krampa ya madanse ya kese na me ha no po en aja me ye dai me de bai ti na me process ana tie dia international school bi wo ho eno de anya bia no eye wo kwa omoni be kwa no ho ama watimi aye dan o ma kire na de kakra 20 so ana tie dia
meba be pesika na ma yeden masa a send wo no mo de na ko international school no ama me nti saa yi ane mu 2019 ba na me sister pain na me ka se mamudu bo na ne ba we kran bo twa nie ne ba girl ono so yare serious pa nti that time no me be we ni ye twa nie etifo ye hwe oba tan ya ne nsa ne nan nani ne hu bibia ye adwuma na be makwa wo ba so oba ne so won pa wo biem atiti na wo ba be fa wo ba ebia ka wo na wo de wo kwa hwe no wo be fa wo ba no na kwa kwoto esrem enye se wo nye kuro wo ye kuro na de ye kire ne se wo ba tan ne ti ase onu betumi ya hwe ne ba wo tam ne ko ba bi kwoto maame no so wo nua no so wo sisters mo so eye dey eye by force se be ma onye me wade na atete mi a mentina wade ase eye force na waje me wade akra na se wo tete me na ekoduru kumu a aban tumi gwa wade no because eneme kum ne me ayi emekum na doso na fa ne ba ma no obatan oso obehwe ne ba hwatade a hye ne ba ade wo sebe oye janka na awisia tuaso enti me ba yen mu na me sele te da ba be pesika na yesa ma send o mo no mama na ko international ni bi said e be ya o no nani be obetumi a kire na de amate so obetumi ayeden aka brofo na me bakra na so hia bibia obetumi ayeden aka akire me ene ne me ba me sister na mamudu bo ni dua no so ne ba yare serious pa nti me so me ba iska me nya na me de boa ma akola no so enya enkwa enti ni 2020 mu no ena yesi mu akolona no so esan yeden e ba enti na ma nyoma ebeye basa enti 20 last year mfa say last corona 2020 last year November mu ena me san ko na me say 5th November ye no na woda nti mekwa akodi ne birthday ayeden ama no ena me yeden me ko ho enti me ko na me ni mu kwan nti me ko ne de ma frɛ me fumu ena me yeden me ko nti me ko drum because si boku na me ka say me ko na yoko na me fa pragiano no say me ko na number 1 and answer number 2 na me so me call first day no me bisa say number 1 and answer number 2 but ko dru ho enti yes na me Fred ye akwala no wono de akwala no wono so ye mamudu ne maame pani e na akwala no wono ho enti me Fred mamudu ne maame pani no na ono nso enti me kasa ne no de koma mamudu ne mamudu maame na nkasa eye ne nua no de koma no enti ono de koma no mpo na ohu say ye mia no wono mamudu no maame no ene ne nua panyin ne be ko se me ba no me ma frɛ asi wono ne nua panyin ne so na ne nua panyin na anya den mo ono mamudu maame na mane aha wo de so be hwa ba ai enti no me ba be wi akwala na ko na che se opa che se me ne maame no ahyehye ho se me ba be wi akwala na ko nti no na me ma fu aya den aba o se okwa ne ko no wo fie say 5 years ena se wanya fie say esi a wanya 14 years November ni wanya 14 years yenya mamudu no akasa ne picture me pacho baby okra ne wo bia wo na okra ne boa yen na yen hu no na yen kofa no enti yenya mamudu picture yenya okra ne picture ya ye bi begu so ne wo boa yen ni yesa ka okra no ma me no akasa hwe no na se mamudu ya forget mamudu na munro so pa wo forget pa mommy forget ro yen say wana wodi ma wodi gu ensem ne ma wonu ye na se forget ro yen mama wo kwa chechire me no twane na malamfo so chechire no kwa chechire me pa mamudu wo chechire me uko hu no ba gbe so afa broni ba chechire ni dem say ye wo mommy enya sa wono nkasa wo penro so ena ne nkasa ye mu so e ma me hu se mamudu forget no ye me enti nyame ye madom na eti mani so no na afi do ye bibia enye ye bie mu no na wode ho pressure ne ani brebe tam akwala na kwakwato na twene ho se akwala ne life ama me no be ma na wone ne tia no a mamudu ba ya ka se wo mpe no wo be ma no aye ho ade me ba cha no anya me ho ade ono kra na empra ne yete ba ro kra na me ne ntem atete na mamudu no me wona ye pomo na ne yete no obi pese ope me kra me mpene enti ta mamudu be si mi so na otete mi no obi ya mamudu obo ombo ye no ti ya wo so mpe mamudu ba ya akodi na chi ombo obekunkura wonku sara no mo ka kira me opo na simple tiefo ye betwa ye ho aba na ye bobo modi ada na fe what me aboa ye with pictures na ye wono na ni titru mu a mo wo boko ho no na yoko number 2 ho no ne papa kuma ba ko ye insurance ejuma motumi aboa ye na chese akoda no din de sani na ye saka no enti ye twa ye ho aba
yɛde bɛrima no ɛne akora ne nyinafo ni begu so boa yɛn na yɛsa ɛnka no na ɔmaame ɛnhwɛ no yɛtwa yɛn ho abasɛsi anyiwa fidie ne mfiri ha Oh, Jesus. One yɛ dan sɛs ne twi yɛ fɛn sɛ fɔsi sɛs ne twi yɛ fɛn sɛ obi ni owida nti asɛ mo ayɛ mo soro wo yɛ nkora bɔne ɛdeɛ na wonya firi mu akwasi yaya ɔno nkoa ne wo boy me ba sure dem why na ka ho bi me ba sure de na e dada amako okay amako firi ho no akwasi yaya ne ɔno nkoa ne wo boy me ba sure ɔno nkoa ne o boy me ba sure ni bisi wo to so miensa yeba atonsu enra ye bibisi bise akwasi yaya yeyi we ni to amako to che ya no ɔno nkoa ne wo boy me ba sure okay tinisa ni ene dia me ba sure wo betumi akansi ni pi ninsa ni akwasi yaya dia me ba sure akwasi ni ma ha mesire yo menya metro mega so say ya me start ya na mesire efi wo ko nyinada I don't laugh nti ya ba ne bre wodi ni akwasi yaya so ena atonso bia di mime udi pa de say eje yi mano na because school na si boy ni so guy ni o guy ni no okay Fosina otia yi woni mo no acho mi pa woni mi sawa yo adanfo wo ba wo de ka he na we ya shi ya wutu mi ka sa wo aka se bit mi wo 7 months and na patient ya wo aka ba vox ba sure me friend de why me ba sure bibiansi ayo yaya mama first woni mo no acho mi pa ni chen kola enye nchen okay chere ya pa ya woni mu no a enye nche se if you say me behind down wo mu fi ono ni na di agro fitin kola blem sa na e di anyini ti enye pa to aso me ti story ni nyina me meja ya ma o ni rewem agese wawie no me bisa me questions to woni na di agro fitin kola abremu nyina wo de chere ni nyina mu fa ko wie twan wi a mebam yaya mama oze acho mate entimi dia nitie na me kacho sa ha wo bi ba na me braba na wa de ye da ko mu ewu di be ye mi juju ana se for life for life kan se me de matra juju okay nti yenko ehwe me na di agravity yankola be me de nyine ti me na kwa na sa ko one school ba na me no manim chen ti school yeti ni didi e honkoma ni asra ni abafi na yo ni na eja me ka chen se e pese me ne tina na me de to nanim ba ni ntimi ma mu aye oye ne echina sa na de to ti didi a ka chen se wa te no na me no ye ko di ye ho didi ya wo ka chen se wo pe no a so wate ye no sada no a na me si me sada no ana mo koye dai ni ko di ye ho mu ko di mo ho acha ma mu ni enu Thursday na adi anche wosi first na ma adi anche so wo ka che wo se wo pere wo anka so wo ko dwene wo aba acha David okay yanko ti mimi share no na ya etito sa bai ana mama de like papa eja ekukufu bai wakabu nti eja mimi ketwa mwo ti ana go ha weekends bia makobo ana because school na maye sana na meye kobo ana bia e makwa isi a kobo ana na masaba sana na eja etito tiona junwa besane Faustina esakudi yo June yimu June July August June na ya new school no tai se adwuma na mission etutu akwan ti
baby adwuma na betu akobia na eko ina mini share you na bisa afia opeme ana ompeme okachem se me de ompeme na opeme se adamfo boy ene amwako ena mse mate den time so ja de bisi enye se oye meni na ye di ho oye tinu bi jan hon na ja metu kwan ina me ko ebe 3 days for 4 days no friend ka chem se wanyam to ka so ni ko anam ka se agono ere ti won ma one friend once one friend bill biso an flana bo onfa na iriwa nti etwa 1 month to akra na ba kumase twa 1 month akra na ba kumase to no hunya wasere ba wansa mbo echianchem ze de okan na serious ana se ni serious anu so mistake am se musume bisa no se de okache me no kwa na se nyen kure ene de to na me ko mi no ho no na o me fleme onu a fleme ka chen se de abanu ni ma de ehu ntino je se yeba na ja me bo ma mama ne se na nko amudi kan de akotu sister ni dada se menyam na mbo ma mama ne ba kumase ti eletna asem so first day eletna so no di nkomo bebele ma chinchina no se bebele ni bit se onu se oni menyam by force ono so ono nyam by force so oni menyam I first na so oni wonyam by force so mi dibi timi nka se enyemia tini omo ba no omo bisa fon ka se 3 months to 4 months in say 4 months ansa omo betra se no na first na ti ase bi no e no omo ka se ni se na nya se 4 months ntino sister ba ku bi ho nde mi di ase nyaku oni mi hurusu bia amanka e kodane ntokakwara ena mi firi ho no ti esa ko bi mu na abusafo nya se hia no masade asemi ba ene ye kan ho asem wena bai mami ben Faustina mbisa my ex girlfriend my ex ene mbisa ne se oni ho ane nyimo ko bu mi se eyemia ene oni nya ena mam se ja nkora ya ba ebi okwa yen kan kole ya koy kula yen kan kole na sisa dia waji atum so far as I made the nko ade waji atum me pacho na na ya mo 87.9 FM yem makroba ya kwaje nkrato ya ba no na ya ba na ensam hyehyem pa na mini e be me record bia utumi se de boafu the message ya wade ba ma menkan ya asa na sakina to so wase Maa Akos ne mebi wa menti ase wase se asantini bema ana akani bema ani esemuni ba wade ewo wo na wanye semuni ba no wade a wo ba hwese akora no esemuni ba no ani na busua bia because akani bema na anye oba ne ho ade enu tonton koda se esemuni bema ani akani ba so ewo ne semuni bema anye akani ba ne ho ade a enu so ba hwe na bema no ase atam akora no no asade no ko enti esemufo no akasa no tumi ba na bro so wo mo ewo my Ghana akasa mu ase de obi atumi ka o masabale hello Atia memu aho yes na apom te sai na o so nyame adome wo ya pa me pa to na sani wo te sai no ho sani wo sisi a baby oni wo no kwai wo mo kwa abontene wo mo kwa abontene wo mo ko di agoro na sani eya no ma me eba wo bere no eya no ba wo no ya no ba ba chen eya no ba bere no na me pa chu anti why na this sani ba eyi bako me de mintini why na this sani bre wo
Ni papa na de ne ba. Na ni papa de ne ba ye no no se o maame wen. Anu de mi de. Enye me na me wu ni. Me ti o. Me ti akwara na me se na ni papa na enye na me na me ye ne maame. Na me pa che wo no ade ne bra wo nti de na me pese me hu se minim se enye wo ne maame na ode akra ne ba ye no me pa che obu bisa ne se bia wa maame ne beja akra ne ma no ana wa maame wa hia watam akra keto ade na bra mu Ya mbisa na sa. mo mi samu ni abe ma ne se wa oba ye no ode akra ne bra mu no wanya se baby na minim so ye baby na no wanya abosom ya nan fie sen Enje mi de nti na me nti hampo na o ba to mu esi han so mi na nti esi ya esi na sani ba ye no wo de na wuni ho but akoda no sani di akora ne bre wan yankasa sesen akora no ne wan na ti yankasa mamudu di akora ne bre wan yankasa ne papa ho ni papa so eti boko obi se ne papa ho me pacho enei ni papa ti boko obi anasa moni akora no ne wo ho eno papa wo kumase ne papa ho mamudu papa te ha okay me pacho na munim se mamudu ene oba bi enatie ya woni no awosani me pacho me pese me wo se ebra mamudu di akora ne bra mo ewo boko ho no adan mo mi se ne sei bia adan die na asie ya wodi akora no aba ho me pese mi hu se ne de me de ntini hu ni so busa mamudu ne papa me de ntini hu sa de no me pacho mama tie ma sam ni yie pa mamudu wasremu anasa mamudu papa ne wasremu wo mu na ho mamudu papa na ewo siri mamudu de wote ho mamudu te he kumasi ena ha eno na make say mamudu ene oba na wo akoda no enti mamudu di akora no abrabo ewo ho samohwe no mudu sa ne sa na akora ne maame wa hene ne ntini mbisa na sa wa ite mo fira ne papa no a wo ba ka kire mo ne ntini mbisa na sa me pacho wo mamudu maame awo won chen mamudu ne maame akasa wo kodwa onu kodwa na ne papa so we oni de wa ya ka kula wa de hospital eni na ene eye mukuada school for amakwan sani wa makwan me bisa say wa makwan ya na because e was enko wo school mu di enti no wo fie enti o mama kwan ya na wo makwan o mama kwama me pacho wo ayi sani mame ase oba ho tru bia wo ba no obehwe akoda no me pacho di enti na momfa akora ne mo mame no no ne metina wo metina ana na momfa akora ne ma sani mame na oba tan ne ba metina no hwe na ade ese mo pesa ye bikare papa no mamudu waye sakina ne ba ne sani ho ade mi de tadi nge ni me pacho so we me beda bia me bo wo ye busuani ti so obeya ne ho ade wo ho enka be ko bi ana me bo amame mi de ni wo mo busuani yo but buku wo nye busuani na wo ye de en ese mi fi baby na de ti mi fi ai tu ti fie wo kwa unka busuafo no baby ba mi ko fi ti aba na ya ukuru ketu aba ne de mamu go ani ese wo ye busuani sa na mo kai me pacho wo mame mo mamre mu no me pacho minim se wo ye mame pani wo fie kwa ni mo kakra na me pesa wo kire me ade ba ko me pacho wo mo mamre mu no se bia wo ba bema okọ no okofa oba bi e wo abonten na se wa anye oba ne ho ade a ede na mo mamre ka
Mama, what? Right. Aha, my sister will buy my coffee or bar. No one, and no one yet, not one in the war. My mamma and all, a candy and a faho. I didn't know. Mammy, what to group on the castle? Dear, my person, me when they say, I some follow, and more mamma no. So will be more back. I know what be called one day. One year or banning what is or banno, I was slim. Never make of fun on us 1 year or Baba and what the end of war. Musi Akurani yet, Beman dia. And now what to me, J. Akurano. Copy so by and what the answer. And this as a Baba no crack or worry Bema for. Bema no why you ban one year, one no Akurani Yaneba, and yes, son of my mamma and that year. I church my mom and which I'm at to say. Mammy, many a breme patch on my mom and no at to say. Sir, you can move or let it away. You need to get out. Mamma, a mamma and would mammy patch on when you say. You can know let it out. Mammy patch on when you say. Who signed the Baby, when move your way, dear. baby, Mammy Pacho, any dear quite so. What's the sunny a papa yari? What's it sunny a mammy so Mamudu papa yari? Mamudu mammy so any okoja. you do a good job. Listen, this is my friend. Me Pacho, Mammy Jina so mammy. Ya will be where your kusasini was so to be a train your mammy, Yamisla. Remember, hello. Hello, Mammy Woody. Mammy Jasona Woody. Woody Pa. Woody Pa. Hello. Aha, Mama, me pacho. Yami show say what flexible. Now we pass a church and Yama Kaka. Cheche Muchaya. Said your mamma city. Me fan show said there will be some say. Send the baba ma for Akofa obi baba na se onye no ho ade no ne ne wa. Omo no ye not me so no e ha side no. Se wo kofa obi baba na se woni ne nyema. Eye omo de no ma ye ne se eye nhye se woni obeye oba no ho ade. Wo ho ne nyemo pe omo ba kam oba ba na mana betina wo be ma no fie fo no so. Enti wo be ma no se be ma no ndi time I was oware onye sika no ye oba ho ade kwa ni papa no no e na ebe so ni mu no makotua e ka bi e wo ho bia Ashafi no mbo omo de nfane nyamane ma be ko na afi de akire ni nchie ne ni nyamane ma no ndo o matua ne kra akire ti ne nchie ne ni nyamane ma de nye emu no ko na ade tua no e bia wo tua ne baako Ashafi na na bia akire e ye nan na bia akire watua ye sama akama sana tie okay na so wanya ne ho ade so ne wo ka mamre ni nyina no wo mo anye na eba bamu a akoda no aye hwan dia se eba bamu a e wote be ma no na bu ayo ba na bu siafo ne de wote be ma no kokoye de ko tua 100 de wo bia sana akoda no be ma ni be tia de e na ase no eslemo fo no mu de agade o mu ndi enade ti sai asante fo na omudi nade no asemfo no mudi agade ntini sa wo no obi wu akada ne ye be ma ni momudia so wa ye ne wadi o so wa anya ne wadi o ai sa no mu ni de ne tia ntino e ye be ma ni de ne mo ma wo kwan oba fa so ye busia so oba na busia fa no be de me fa chwane so nya no wadi fa na ye be ma ni de ne mo na wo kwan ya no oba na busia fa no be tena siaka na se because no be tia na say amamre bi obeya mo mu bia no na so obe omde afana be ma na omde ama no yo me da say
Ane enchemu wodi ato eno ye mama mamre. Akwa ne ye omo di agade enti obefo ba no ye no wade o anya no wade o. Eye be ma me dia. Na mom se akani be ma ekoko fasiemu ni ba. Enti se nia na se ye ba hey. Se wo be fa ye de hye wo tu ni tinsa. Wo anya ne ho ade enti wawu bra na be ye no ade be ye ni funu no ho ade. Ansa ye ja wo mo akwa akosie no. Ni nyina ka wo bi ni nyina ka mamre no wo bi. Esisi amamre no ni nyina ka ho bi. Ena no ai wo ho. Enti eno sane de eno no ye yi say as obefa be mani ye ni no befa santimia na so oba ni asantimia be mani ye semini na so ni ne wo na so anye ne ho ade eno ya asante ko na yo mum na so mo poti semini ni ma ne dey eye da o mama mre no so mo na so so mo be so mo be jani sa dia no my Jan so mo nya no me for na mana ye amam o mama mre no so no ma po age ne man so dia yo mate minua ba me da se pa ni nchemu a wodi ama ma wie wai oh okay mate nyame sha ye wie be sai ni wedding komo no aboa ye ekwan bi so nyame sha papa ane yenua ba no wasi otie pa na sam no se de esitie no enu nti wono so ebewura mu bi na emom no se de kasa wo so with the same problem wo how wo amane wo yere ukunu sofo bi wo de sai woni be ma bi akoye okoto na chese wo ji wo anye be ma na fa wachi ana wo fa be ma na chi amane ma jinsamo be ma bodua e de ato ba so pato no ye de wo no pe ana wo be bi de wo fa kwa bi so wo yere chese wo de sade wo how no esitie bia ensem aba ha abamu bia fa oba anyem no ewi a kire wo senya ne de atese enro first no pon eni akwasi de yi bia bomode a na wo de fabra ye wo askwa Akoma FM ye wo askwa ye ne kumase mo na edi hwanimu askwa ye ne mo no na edi hwanimu sa wo ba na se bia wo fom kwane a eya fami producers ewo 0246 824549 0246 824549 055 36 72173 055 36 72173 0246 824549 bomodia na fre na yebe director na chese wo de wasam no aba we yebe wrewrem de wasa ye bia no amamre mu yebe ye de ama ye nua bai amana se ya ba betene ha ama ye good update ye di wasam wachi a ye nyamo kwapem se yebe hu se wo bo atoyem enu ti na betere pese o ka wasam yie ye tumi ye di akire yie e de ama wo no enu ti bomodia na fre mi producers wasam no wo de nante faka ne fabras kwa ye ne kumase mo na edi enhwanimu enkrofo afre epese wo mu ni yedi nkomo na wo mu kyerɛkyerɛ ni yemamu de kyerɛ kwase ebo yi oba yi be ma ne di oba no afa so no wo mu kyerɛ mu ye fa kwa ba komra hello me mo ha oba me na yo me fa so me yo ba o yo Maa Akos me ane yo awia yi wadawro manaso pese amamre no wo kyerɛ mu kakra de kyerɛ yɛn enu nti floor ne da ho bɛmɛ na mpacho yɛtie o ne yɛte ne sɛ na sister na ba wɔka no ɔpɛsɛ ɔno so bɛsɛ ka no ne yɛte ne sɛ woyɛ ọba omukuru mu ọba na oni bema wo a se wanye ọba ne tiri so ade a akwara ne nyawo dia akwara ne nya bema ne dia da bi utimi ba odi nto no so da akwara ko di o ma me nche ko ti fe o
obetumi aya mambre no etie ku ansa na kala na de bi sai so we can cross up on no we be akwala na ni so sa amambre we amambre wo amambre oba ku ni nyansa blood no tanko no so wan so wan yesa aye tisie e ni da ho boni bina omu ehedai okay nti se wono oba na ewo na so anya ne wade no a anya mamre no a eni wo kwan so obefa bra ne free oba ne ho akwala na nya ne dia okay anya ne dia okay ana mami peni na wakata football ko no osuro so obeyi nsenye ni oni na ko ka senye so ka ono anu ba chiro ne ho ba chiro no ne ho ba chiro so obeso obegwe nseno no nti na wodoje nsamo no nyame nhira ho amida ya da se papa se won so di sa chire mu wei e de ama ye na tese yakoba eni se e ga mamudu befa e be wi akora ne free wo be yi ho because onye ne ho ade Yamisha. Pa program akwa actually say na we ya utumi nya ni emu omu frefre remu we bia ba me pacho mo fa na mra ye hia no eya me papa ase wo mu bia sadafa eyi kwan so ene ya mamra se enti ye nua be man so na ye ntie dia mamre no so eka ye nya mienu ono de eka ho miesa bebe memo ha Pacho, good afternoon. Me pacho wudi Mididi Ali Abdul me pacho wo free hene tribe ban mimi egunje ni me shire lampor okay na adienti a me bai no se na obisa se adenti ne se oba northerner wo akola o pese wo mfa and the same as Bearman no so the same to o pese wo mfa the omni said religion no abe fire tradition no ade a hyenche na ye religion no ama like so wo akola according to your religion no so protect akola no from different religion nti no oba wo akola no a o pese wo mfa ko Bearman so the same thing and your religion no so oba ni akola ni na no Bearman no asedi and Bearman no dia but so wan hwa akola no a etimi diverti e ko oba no side sa oba no beti ba hwe no but because of religion aspect no say Bearman no force no hwa akola no nti e ka ho no fa akola no de koye wonye ba ne ho ade mo religion no se wonye ba ne ho ade kura no a wutumi fa akura no na ade ne ko once akola no meba ho once akola no wawo akola no amawo which is akola no ye wudie but in the first place anka ensese uye Muslim nti mamiye no plain na wakofa obi a one belongs to your religion me ba sekina wo ye sekina ye die ni Macho, me papa is Muslim ni na me mama dey infant. exactly now since we Muslim media and they want him dey make akola no eye Bearman no die yenim se tiremufo no edi ejade exactly enti se wo ni oba ne wo akra ne yode na me dia me pese me hu ne se wo ni ba na wo na se wo anya ne ho ade wo anya hwe amamre mu no de wo se wo ye me kase oba no eye wo yere wo anya still wo akra ne so control yes still akola ne wudie ene say yesisie no but the woman say answer na unfa akola no with force he said the mati say esi we don't do that say consult oba no ni negotiate for so omo no ebia they belong to different tradition omo ka say na epe a even so omo demanding inside din a Muslim we don't support it you make it money to them say unfa no ambrase no nya akola no but in whichever way according to your side you have to get the child. Okay, so in this case now was a mamudu ko oba sekina abusuya ho exactly na de wo mu be demand no
no no Emma woman and son will bet to be a fan and Wafako. But one woman, dear, or Tomara. Yeah, why Bonnie? Why Bonnie and all when the why wrong thing. But in our way, say, see, and can say one samba back. No be she said the obey settle, sir. I know. Okay. And yes, sir, according to your religion, wafum. Okay. Wafum Sani, I didn't to me the young. One will say, you're quite noir. A very big issue because in the first place, you know, also Hanu yen dealing with Sharia law. Banka Sharia law, moment I want you oba with that, that's when you ma. They say and flogum 100 lashes. And in public. Show it to ma. Yes, 100. In public. And yes, if you. Yeah, no, you are, but near Kawaba 100. Akoma. So I know about that. I want you idea because was he answer obey your or bad, you know. A say, Koni Bushia phone ho. No munka, no mun penisu. And sana, Yama go ahead, no, I worry about no bano abeodia. But 1 year, no dear. Any day, Saturday, me some punish you. It is a say, punishment or why you bet to me, Yama Mamudu, and there were ye. Yes, 100 lashes. And you be punishing for Ghana pow. You be chow for 40 and Ghana. Because a semufodu one na fama wa ha. Woman you muadi impo one kasakuro for. Ya woman you muadi woman. And you will never be bria sometime fulu. Oba sinu where hima. Oba your hima. Inti so worry oba. If you waware no na se o fear. So be January say if you enye oba no dia. Inti nema bibiri wo honuma ye kata so. Okay. Inti say dem metwa asem ti ano. Ti say what say ayi mo mamre no religion no ayi adwuma what say working system no what say working. Say won say obi ja oba no a opam oba no. No. Efie ni oba no dia. Una wo be free no waja efie no. E wo mo ye religion. Wo be free we oba no atel fie. Aye ni dia. But say the member na pam man no. No ono ate dem. So I want no. And yes say when ya chire ye mu dia. And ye de be ye adwuma we program yi so papa. Enti asem kese. Nyamishra. Nyamishra pa se wo say wadaje. Na wa be chire mu say dia chire ye. Nyamishra pa. Yes I wo. Ni ba fo so wa man so. Hello. Hello, Maa Akos ma. Mejo so. Ba je wu ya be na yi. Me social worker. Okay. Me say me one efire mu ahu. Esuno obia na mamre. Ye wo culture. And answer me ye Muslim sing ankasa wo enmra. So ko fo ba na wa ye no wade a wo ye kire mo medium. O fa mamre. Ma uti asem ni. It's papa ehia me papa wo me program. So ba na unya ye no wade a. Amamre na wo kom. Akola ni ye wo di aposition be ya mamre asa kuro mo. Omu yo mamre wo ba no wa di se wo ye ka mamre ansa na wo ka akola na unsa akola ni. Ye ajemi di kura ti na se ya kura ba ko mo. So boy ni kura de best. Ye no ko ye case ni e best. Okwa o ka ti ni se no se. Omra o. No mo ko ti boy ni be di kai. Yen ka sa why na se ye mra ho. Ni sa o ka ti ni sa o ko to sa o se go to ka ti ni sa. Don't you talk for the show. On the get see Aman. Mebo, Inusa. Me patcho Mamodia, na would you na the Tusua. Made me not that to ya a ya frame. Na yanka sasem when you would ever. Me come about program so we teacher. Okay. Program so na actually na what is the yes, young for one to see a deal better to me. I die our Batano. I want to be made time in Naba. Young Tom couldn't see our own film for the solar. I may hear you be some phone for anybody. Every Kumasi. Who can crowd your own fat? I want to win you about why you know why you are in the first time to some channel. Now we put it on the channel. If you are going to watch the little not in a quite a total for Anaba. That is the law.
I'm a club now, to that for my mother, you know about what I know about planning media. It's the devil amount to media. So, pretend planning media. Also, planning, also, Mamma, what was your good or what about one of the one echo Fabano. Oh, what got over what say you know, I know. You are not to change the market about it. What will you tell you? What I did about to change about what could go back what shall we talk with Yappy? Which is change the market about where we are talking. Yamis, Papa, and feminine como. Why? Yami, Shamo, Papa, friend, and go for friend, one more friend, and so, you do tama, baby, phone lines, and what? Me patron, ye jay, dear mamma, Monqua, mon fresh, and a monster, your mamma anymore. Na a bit, your mamma no, una yay, and one day katakata, ye and one yaka cabin, and ye jay, and the phone lines, no, ye be jay at the amamo. It is a kidda. Say, what's someone say? Oba. Me pa shine. Oba ni yan yene ma o. Me pa shine. Me pa cho me san ko ho November mu kra no. Mamudu ma me na nkasa. Ene me ntokwa. Me koye akola yi hu san ye fibiam ni tiri hu ni ade nti me ni fu se na ekobo ko nam sesa na tie dia. O ma ye ya kawie. Enti wo de oba no mom. Me ba no na sisi a meje me mwa me na monje me ba ma me. Na me nso yesi a Mamudu pese o se me ba ne daache. Na ko no akola ne ko hu bia mu kan no 9 years ni a Mamudu se me nya oba bia no kasa amre nim se ka Mamudu a wo ma bebe bebre aka akola no. So baba ko pe na Mamudu akwato na chene ho a wonhwe no. Na wo san se ne life ama me. Ya me nshira. Akola 14 years kasa amre SS hu ne adwene. Ye wi a HS nko on to on wie. Ye be kire kwan no ensu why wo be hunu wo ba no enti wo dia trase ma me na Pastor Julius enye adwane ma me na se de line no me nya me phone line se de se ensu si ayo hye no me ankasa me surompo Pastor ma me da se I am di boutique o tie yempa na ma lady so ba ntimete ma ma me sha se free sa kusase Mamudu Saade o de bia me kan wo ha se saade na ekoso no esese ejai na se Ghana mra na beboa ya ma saade na ejai won momoae se social welfare phone beboa won momoae efise mra na edu wo kuro mu na ye na nya adwuma mama ayana ya se sa mi yesiremni ma ware oba no ma anya ne ho de enso akora ne ba de ayamaja pade ne sansam fu asese jai me ya santini me be ko ware siremni de onyanipa ntimi mane ware no sansam ensam huru ese jai ya fa mamamre ma omai bia won nseseye na omai bia mra abura mamre bia so wotimi ka se me mamamre ni enti mamamre etwa omai Ghana mra mu Ghana mra kire se obi no obi wo a abana be fi maban aye be ma ne dia na mum se be ma no nya oba no ho dia wotimi ka se tintintina aye me dia me kongina fi oba no nsam mesra ababa yono wo ya santini silemfo ma nka silemfo ba yiro wo pema no wonne nyensa na no ma hyase no wo kasa oba waro mbaro na ntwudu obetua empontidu obetua se omude yenkopo obetua enti asese asantefo nso ena asese omode omasebe se yesu ya ma no ko sia sankwansie ne bia ye make sure se ye bema na ba yo omu wade ansa no omode akọ anyesa eyesisi ne kwase mu wano mo semfo mema ne mo ma beda no no ada wi awo no je wasiwo no akofa fofo no aba ba ji akwa na sefu akwa na ka do be ya ọrẹ tise no asa be tile fu nsem asante fo mo mani na ho na we dey ha o se dia kwara Ghana mrata sa akwa ye ba that dia akwa ni moja ne dia o ko ba bia na emu se bi kwase mu ne rum no ana mo hena mo ni ko na o munya mamre bia asase mo e dia asante ni se be ware wa ye wa mamra ye wanye mu na wanye nyeye oso beja ko na manenye se de beya so o de akwara kokko obi em se waye asede se bi waje akuku asika awe waje asiye ye de ya mamre ni mu amra mogu se ni ba bien wa asante ni be ko fana o banyem na yenyere o ma wo mu ane enti musu mu se mu de no kena ano de ya masede se mo mu ntimi nko nya obi nko mamo
oba aya santimi na ye be fa na wada oroma bo modern na se oye sinemi so oye wan kwase mu na say wa anya wontua ni tiare wa anya hwe na wona na nyi ho mo wontua mamudu na wa ye sa de no ba bi owo biara mama ese se oba no be ye ababa o so ompero bi no problem oba ye o meka hwe onti onka wo se e ba no de ono so na chemo ye mama Ghana mramfo so se nipa bi mu awo na ba kwa betamba afase ne kom e won ko ya sister tie ne nan twa ne nsantwa bi anya no enti ese se oba ayo mu nya mo ba mu nya mo he onti ankonko tena obi ma so mebi mamudu wo biara minim se akoma efum mo mutie obi oni mamudu biara mo mfa ne me ha na akwala no amra na nhye bi obi ayenye onti nka se ne bantu wa fa na akotena bebi 9 years ni enye mra ye nka na sa ema ne yi nyame ensha papa Pastor Julius mo say Maa Akos good afternoon papa where ye Idrisu akria Maa Akos na maame na ese ye nka na asem nyi bi ma no o peso Maa Akos sa ma etie fo maame na ese de nto o case ye ka de nani abre ye ka de nani abre Maa Akos emma bisu ye mistake ye nua bai wa ma ye di ewuo akunkum ana wo fa akra no kwa ana me de makumu wo ana magu ye wo sai ana watena wa 9 good years wo mama mu da hunu na first time and wo ko ye aduma ye hunu sa media ya chem munyai sa no man enipa bia so muro mraso enipa bia mo emraso amrani diwa edim na yenya hunhuna ye di hunhuna nipa na media meku uye mi se ya udi akora ne kwa adia mede ba ye wo ena saa na adia hunhuna baba awai ena saa na opega akora na kwa kwotena ba bi 9 good years obata hunu ne ba na wo so udi fi na woda wanya no wade kwase abuo wanya no wade asantefo ma e momomani na ho ne hu nso fofo na fofo momomani na ho na omudi omo ma de omo so omo bo omo ye ma ye kropro wo omo ye ma ye no wo ye tu omo tinisa ye krop na ye de omo ne omo ba asantefo ma ba wo a ne ye de nsamfo nko na edi wo se wa hu 9 good years when to me am ya nche be me no wonu waja nkra ne ho e de akwa kwotena ba bi akra 14 good years onyandu form 1 kra 12 years P5 14 years P5 na wajina na how are you nkra na woni wo onu wanti ukro mu kasa how are you nkra na woni wo dia ka nyina wo ka kwa na mero aho wo su nyina mi su bibuaw na anyaya anya humtie ni ehunahuna nsa na ate ho ni ehunahuna nsa na ate ho munya ehunahuna no obubansa wa maso mama leka ni ofablo ni ofamma ni ofasikan adai munkuwa na muye nipa aba munya eje mu ma ho mo mun kan chom nyina so de tese ha wakua ebiya na ehunahuna ne donso Maa Akos ebiya na ehunahuna ne donso atuturafo ne so donso eti omo ye wo saa wo ye diye na wo moa wo ye na omo so ade wo mi se wo muti wo mu nua krom kasa ye beto so sesi e omo beto so sesi e de sese ye de ye wo no ye de be ye wo ansa na chire wo ba betie de wo ho eti yesira mu na mo nhye mu hu yie sese ya kora ba bi watama koduri wo hu obi ampese obefi obi ampese obaje yeso wo kora bra ye ansa na anti ya eje yeso nyansam ketewa mamudu ya bresa mamudu si won kasa mamudu si won fiye mamudu si ye nipa ma no si won efiri se wo bumra so enti se de obayi kase ohunhuna no ampa wo hunhuna no enti yesira mamudu da bufiam enipa na fa akọ no anti ya wa sheda bu wani aguso ye hia akola no mfa ne mra na ye hunu kwan ya be dai ye be fa so na mo mani pa nwene ye ho na mo nyai se time bia mo de ehunhuna nipa sa na mo fa ne sa na anu ano no aden ya nyamisha papa akua ena ni ko
Marco, yeah, me yakura. Paisa, no to be a hydrogen. Aha, ain't Mahmoud. Maybe I would be on a Bomadi and a brand away. Idris Muhammad or Saudi Arabia, don't comment your dear. Or say it's not easy today or no comment. I want to. I thank God your Coco is back. Okay, that's a papa. And yes, I'm like, that's why I say, no person so friend. Now, one will say, I'm not no. Your mind. Oliver Syria miss. Adrian papa Adrian no wo na mo wa hode wa no sheki wo fi na hode ni se eni di sa apa Oliver Tom Brown, Oliver Remains, Oliver Millet, Oliver Special Miss Pebio Oliver de ahode no ewo mu dibi na nya ahode mfiri mu eya no kra mesra wada ene Oliver Syria miss I transmagrified to bra here. Woody manitira was see wubenya bia yaso bia kogu poku trading and China more and yasam kitua and the hurry and ye kogu say bam and I will call a Yarima supermarket and Madam Harriet and I say Hannah watch out you have 2 months for your one supermarket to and I walk was a Yakogo chow and it's quite a party never kogu kitchen and me pacho. Only the Syria miss came like a penny limited here. What the Adriani Abano, one number near, one more number, and near, and friend one more, and one friend one was said here. The person be better to Brown Nibby. Aquaton. And he came a line number 0507 169417 0507 169417 and now 0243 519495. Now to me buase sabe ya ubetumi enya atwere ne ye na wo hwe Oliver Syria Messia ye TV so and that's way numbers no so and egu so no fasesia na efre 3p garlic adu papa ni 3p adu papa ni adura eye nipadua mu adwuma ne nuane mu wo mu me se won san woso wo de yare bia bebebia e ka wo eda ho na no ano no oba wa yanse ye wo ya echi mesro 3p na no stroke jejew wo level no ebe ye ni ye kama ama da na jonso anu wa fe le se de o ka wo memo soro oba wo jonso tumi se wo bure yiye bo wo mode na no 3p what's the shadow to mesra ma woni paduan enye kama na shape no eyi na wonza woto no sisi wo fefe kama no 3p na be yi ama wa ye kama apa aduro ni na yi se fufu ntoa me ya ye twa to be ma print mu mesra wada 3p garlic mesra 100% garlic extra the natural plant saka ho aduro nsia ni mo ni fancy gas o ye kan natural se aduro we ya Piwa natural and Yabano and no and ye natural. One we are talking be doing in any 3p garlic Mr. One and say, Anne, what would it make natural? Piwa natural, not Benny. Over 3p garlic Mr. Nibia 2 for one on Piwak, not Benny 0248 928824 0248 928824 and now 0201 000021 0201 000021 then here ba misi ba kwalena keba apidank angelos ubenya 3p garlic mix idiato 21st clinic ayale shebia papa eni yalia ehu na ni din ebe yalia ehu na ni din ebe wotu asiju wi efa wotu no na afa wo na muromu na abesi wo na so na ju wi uya wo hwi a enye ye a isa ya ne we a ya ebi nche wo da na se bia che wo a anka ko turumika mesi ema yare nka wo ansa na wakwaje ayare hwe papa every 21st ho ehwo na bo wo ho bo na mesi se wunya bo na da baba bo na bo no nyo wo baba bo na bo no juwa ehwo na go se bo na de ebo
ebo na de ho na aduane papa wo 21st 21st keneke ye wo lab scan massage machine ye de betreat wo na afa ye wi dia bibidura wo no aka ho 21st keneke siateka experts ani ye branch si edun kran do me market heavy do edan no mu Kumase Esha overseas ultra alpha radio ye 21st keneke sunyane techiman goso seshi 21st keneke yenkura bata ebi ho frayen 0540 311 and for 21st keneke for nan kan je omo se me wasan person make and for wonum nan kan je omo se me person me ban line so 21st keneke dey so person ko hospital ho Woman number no Mr. 0540 311 Time Herbal Mesa. Ya de ebre ato ya de yenesu wo. Misi ntimi we. Ohuna mututu wa ya bete se nkuruma wa ya bete se. Mr. Ya time all time. Anu bia na me bobo ye. Ah me di si ha na time de eyadupa. Pebi nanom. Can't you have a cancer so when you never say it, you were bad, not Bema. And not progressing, they would choose okay, you had the rough road. And the man draw with you know, will be bad. There's a wonder, and I may buy a boon. Yamia put Tuesday about the boon, draw with you know, and Mekaya was it. Not be like where you went for the show. When you know, I'm also a bow. Not that I'm a man to what when you know, and it is a wonder. Can't you have a brother generals at all? When I put down, she can't knock about the neighbor. Mr. PFA may also come as happy done. Chemical ever show BMO. We bring your time about Miss Shani can't you back up to Snibby. One more time about Miss Shani B. Can't you back up to Etu at your Kogumo pharmacy and I have a shop no more first number 0244 417 669 10 years 0244 417 669 ATL Fabrics. And to my papa near ATL, dear Messimu, quote a budget biasia. Upia Yamian to Wapie, Bama, or Ba, and to my Yadini, Fiomua. Young sound conqueror, and to Mabioha. We didn't show my year. As someone told, who wants a wood to me in front to money BM. I say, no, David, and to my and Tom to my Basasa. Miss Lotto ATL, every year, we do rubber beer, we do rap. Miss Lotto Toby, never chiche. What's a yard or yakakra? What to ATL? Now they chiche, who bones and one, Yamisha, I am to my pa, and only a chair. When the chest are come, and when the papa any team when you refit that because and to man and say that, and it's in any boss one will say, as soon as at all, ATL and Tuma way, and the batcha me to ATL and Tuma, Fatcher. I father on such and more than oh yeah, why did I get to our son office or party Friday where money ATL ABC English was ATL Carol Spice David Treasure Fabrics Mr. Robino Uber customized fabrics and so schools no churches no organizations no associations no mobile venture club corporate club and also uniforms and no ATL you better print to be at the Amamo www.atlfabrics.com Facebook follow you. You were 40 Kwame Nkrumah venue Adabraka and Cry GA-105-1217 Mr. For ATL between and too many be I 24 man Monton ye bedi muja 0244 334 406 0244 334 406 and now 0544 268 974 0544 268 974 any nigga online ATLfabrics.com Tabia Takum ya bo takum ya ne frefre mema eno sister bi frɛ me o se ya Tabia Takum medenya bi da bia ni wa wo wunya Tabia Takum o se ni kunu wasan kasa o kaso na ni kunu bu afu ada na be ma wo bu fu o yire ka chon se nkoyie ade no aye bete aye ha fon yare abam aduma be na wo de bo aduma be na de bo apropra no na wo
mani enu nante obema na eda wo han mu no ni juma ene sei no tabia ta ko eda he oba han mu oh na ko we da asem we da wan no maka no wo maka asem no be ma braba gwa juma wo sisi dobro mesra unum tabia ta ko yesra mema mununum bi na asem we mu adu amantu ni nka asese wo ho nontabia taakum na ya adwuma nisra no ni na bi wa wane na yire da wo so onyeje ho wo de pacha wo ba no wajeje ho boko wo onye de na wajeje ho ya pe 3D ewuram na chese yeah wurade yeah ni ko fia do ma ba to waso ba to na de utumunza bama na ko yie ma ko yanka wan na beka awale ni bogu no let us oba no so no tabia zani kana mu ko siase yi zani kio no ahonya amani bebre ya kasa honya na omubu afu secondary school for abaje also woyamu ba na dem abeto ha ahonya oban siesie ho ya kan siesie wa na mako emagu ho mo aso odin ama yanka busumi na no was to be na wonu na ho ye kama na be ma na ni age siesie ho enu tinu no bi tabia takum tabia ezedike aso pantias ese aso no entias empatie so what we be asere sa agbo na furumu enkade na abenya sa yesi enu tinu se we da performance ni e ba show mo me pa cha wo hia bia fretabia Herbal Center it was 0243 686861 0243 686861 Neji Edu baby ba specialist Mr. Doctor with your 2 million penny or 2 the boss is she said here hey Dr. Ma oh hamu eti me purchase okotodwe no pra na ebutu so no se yie firi ho ana woni makotodwe na ye kogoro ti se ka wodi ye ne awia bokas ya adaya bo se kakas ya adaya ene na kwa se du bo agodada ne sa na mga na kwan bo me so bo se kogoro woni masa na wodi ka kwemu a wo be sa kokese wo be duru fie enti okotodwe no ya sa bia wo kwa ba ha me se Dr. Ba yen na ye de aban ye de kire so yen mahaban a ba bia buon ba bia to afre yen fanche na ebeto akama stroke gonorrhea edam etwa yade ye from kro yade stomach ulcer why ye mre wompem wo kro opase address de ma wo ye wo male and female ward wo aban do beto ultramodern machine e we clinic ho ye de sa yade ye achefo ba Herbal Center Tonso Gogo hospital nchewa na abenu ba Herbal Center Tema from 16 Lashibi Bowers Club ewo ewo fracha for ba Herbal Center was 0244 083 482 0244 083 482 and now 0272 5012 0272 5000 12 Mepa chao so person best sponsor your program here from Maa Akos station by ye betumi aye one advert dey ama we say ye be wie na nipadom we fra nya asem ketwa ye bie mu ni aye ne kama o person sponsor Akoma mu nsam a bomode na fra me e was 0245 301462 0245 301462 best sponsor ye mo ye be bo dawuro ama wa akase wani age no wasa nyedwa ye twe nwa basese a ye ba ye ne afrefo bedi nkomo
middle. Now then I would say why you stay for Sano. Eh, on no quano, Jama wabre. Akos, send your men, send him in name which shemeno. A more to treat. Me pacho enra first a dine mo fa to suma me no me dey say. Yes, I dine mu ana say yes I dine mu. Different than pacho. Mo pedi me mu first dine mo fa to suma me. See boy wa ha e bia. Yes I cry dine na for still a chantro. Ono fa ni sense no ko hwe. Wo ka che me say wo no ko fa no. Yanko, o de transform me to so. Ntino omuana omame on Faustina mane e ka say akwa no school 20 na say obawu amani school asay ntino ompa koye abortion ena ma ka say ye bushon no ye nka mo gwantu na te say mo jinyin san no a abortion na mo nti ase say o mo ba kwa ye ya je abortion say mo bai ono no mane no ena e kire say akwan ko school wa betwe BC to mani school re ensay chichina oba akoyere akoyi e ma no say onu de Kristo ni napa timoti ni di akiri say omkoye abortion timo mo anfa mo de hye nko de bisi bia no ama from akache na ni sister di nachi fe na mata ka se sa dia oba akoja wo mo nke si bibia ni a oba wusu amane na mkoye so mkoye a omko akocheka ni say ni sanadi aka 1 week na 7 months aka 1 week na 7 months aka 1 week na 7 months see boy me pacho bomo de atifo mo share Facebook live no e bia na nra afi na wu betie bia na wan tie bi say ya group da bia aka 1 week na enya 7 months nti ye beto so ho na mo no see mama way pacho noa we mu na bi ni ko wura ye no noa ne da eti ya wo de ne fa hin church me ba bia eya wo de ne fa kude na ko wu di kan dem na wa fa na te for dan ni le si ye nka dro da bi chantro ya ko hwe obi dan da bi cho ya dan noa ne da so ne da so eti sa dan we mu no wo di ni ko mu press you share twice wo di ni ko sa dan we mu you and you want I am why that we sister die what sister die behind or omfio and now what sister no quality no quality now who very ade and so many abre who very ade and me fele ade who sister who sister who sister it is with the first thing that was shut down no a ye try to I think what die no see one a die no see na mama ni so answer maybe some inside a dining wakasa inside the kotu no you fa na wodi ne teta fa de ko wam twase na yo ni twa picture na kire ya gata de wodi ne fa me fa ne tete se bia oba ho ntime de ne tete ebia mpemfo na na se bi bisa me fa ne tete okay ebia ne mission inside ana ono aba oh ebia wo she dining inside what did mission inside no aba ebia so oberji pace ana ebia so be fa de oberji de pace pesa ya isi na ma de the council so ober mo for na for me and me see ya me fa ne peg na we pace okay yanko ndi wa o tuba na mo ho ne dia obaba na huti na betna mche ne huti ya ne de dia ho ne de dia ho ma ti wo ye ne de dia ho wo so oba no obaje pass no a wa betna se ne huti awa dan yi enti san dan ya eda ho yi a eye wo sister pani na sister ketwa sister to so ni o ye pani na me akra o no inside and I would me for a ban or sister them and all the power sister chow ne me pan chow you be book to you ha you are power sister chow what for a diamond and that's one who ko fa wo sister mpaso ana wo de meto from no we dan sister mpane da ya akonyam mo ya na akonyam akonya ni yesan 3-1 akonya 3-1 no me pacho akonya 3-1 no mo fa akonya 3-1 ye ni aprio ye ni win ya akonya 3-1 no a wani me kwada wo so no eno so drop e afa to so ma me anya so fa ni bia 3-1 no enu to de ne to so na so ye ndan ne to so o de ne to
Chere me. Na ye to so. Me patro me picture no. Me ade bi so ache. Who say me say ring. Enti bia who catch me na me mfare. Me ma ye bia che ma give certificate me wo ma. Do you need certificate in China? Enti me no na wa wonu wadi bi na ye di. Jobi afane no ye kwa na meboa. Enti ka foni ni kira me. Oba. Oni din ka da na me madam. And your one style. There be one style. One style. One for them do one style na. Bank da we. Someone sorry. Okay. Two sister demo. Sister demo. Anyway. Me patro move for the other sea boy. Akonya no munya drop it. Akonya no 3 in 1 no emame. 3 in 1. Me didn't stop the boss and I just said many brisa. Oh, suddenly ni bisa question and no ko. And you be na me person and my you wo but na nya but. First ya jeje musuwa brenan ko na ya ba. Enti se me siri chemu bi ya ko mo brezu musu mbedi. Wo fo bra na bremu hunu. So katra enya bote kire. Odo da ko nya ne bo a. Me ba she. Eto bia on hello. Hello. We did it be free. We ma for them here. We just see what we said. We ma for some man here on the bench. Ya ka se mo ko ko man fi se madam la. Anta ko ya. We dey be America. Also amakuma mu sem na mo yen. Me person me di two to say. And rent any maba one of Moses one. Omo for me futu. A futu sem ana e se mo di tie. No mo fe ne so mo tie pe am ne ko.
I said, well, baby, no one say anything. It's in the DNA, some of the bar, and I go to one. Only two from the people. You could point to my family. You check on them too. Yamisha, Papa, Yanisa, Roman father, dear, you be mammy, what bonnet town, not just for friends in Yaba. Hello, we did it, baby, I'm free. Hello, Mama Petia. Bamana, Just a beg of you. Yenina, Yajo, so 1937, young cry. No, beg you. You're the nothing. You know, you're the a banner. Everyone said about on the community and take a mechanical. And then take a mechanical. To say, not be a corner, my own. A California is in Ireland. You need to buy. If you don't get any time, you say, Akolana, yeah, I'll start buying other coming uniform. I could be in some of the other coming things. But a dealer to one hakan. Nobody in the name of Akolana. Yamisha, Papa, Yabaye, you know, I'm a crana, but hello, we did it, baby, I'm free. Hello, we did it, baby, I'm free. No for original one or no the prophet Bible no for Bible no or see boni be na atuwo and obi dia samato so wo de enkwa ha emra ha na akire enwa no so diabetes and damani wo pa wo padwuma pese to kwan wadwuma se bu koye ehun wo mo ne wonamu enema koye wo da na jo a wo ba so da ye na je so obi no wa ba beda ama wo niema nyina ye basa kwete na che prophet chapel na kwesha prophet kesi jamfi ye was antase runabout wa unity oil che ho the number a prophet no wanie wadwuma be koye bibia be koye de ma wo kria day enei any wo kria da bia 6 am to 2 pm emergency counseling if you da what prayers emergency counseling 9 am to 2 pm kwasia da bia brane yasom anointing service 10 am to 12 pm ayafe prophet Kingsley Jenfi enye prophet na wo ha ne nkura no na abehunu wo mo adi okwa wudie na wadie no wahia no 055 69 49 087 055 69 49 087. God bless Herbal Complex. O se kakaneka ha wo gonorrhea wo pressure no wo soro yade be na tete wo ka ho ko Dr. God bless wo no oni free home ma enu ti say whether ekro bi etu diabetes ko no ma ko 2 years Dr. God bless say and make catch no enyu no kra nese me ka be ma wo ye mbre make catch say yade bia ye yidam free ho yade bia wo ba yetu ase deku Dr. God bless osi ade yododo wo wa scrap one Presbyterian church no ene di ehwan mo health insurance dan ne mo nka ne ba bia wo no kra da so man fe Dr. God bless was 0243 641 860 0243 641 860 grow fine herbal tonic mojaduro papa grow fine the moja no for my people grow fine mojaduro papa no awo so no be wo tumi ni wo tumi na wo mensese nkoye grow fine as show marry the yafe Mr. Bakole na custom room Fedimens apidan purely chemical wo ne ka no agina na tobi digital herbal center for where clinic one more number ni gumpe na ufra no agi grow fine 0244 596532 0244 596532 what to me and so hello wanyame hello hello mama ko yeah kwa wanyame good afternoon mama ko good afternoon ya be my yako le ba se fem ko fi asante me ka so fi sawo okay Kofi yankwa me pa cho na se mimi abema ya akwati kwasi ya afemu na mpese mi ti ko bi se me pa cho ye ma feedback no ye kwaye akra ne wu a ye be ye DNA ye start ye no ye the feedback ni nyina ma mo wenti ahose eti na bisa wenti ahose ye tie program na ahose nyina hello hello yeah we did it baby free Maa Akos no abeja fun what to say nyame adom ye ho ye pa no ene de mo
Ah, papa. Akoma FM. That makes sense. I'm in a friend if you're not crying among why. Yo. Mondia crying among. If you only condemn in a healthy and pastor, Nyame onsha papa yemi aba. Hello, we didn't baby free. Pastor from Salama to the Okay, Salayan Quay. Pastor Mrs. Dina. You know, them a do we know as now, we never man of where them and I am a one day. But I never come to talk like him on the say or about the year a plan of 1 month. It is true of them and a sharp like this. I guess it is a little of a forward. I put them man and the year a plan of 1 month and son one cheap with banner. According to class for your man, I just a bit sharp like because I am a one day. Sa pepe mamudu oni and someone in the bank. I don't not say much on the way after a planet and change soprano or that time chia but the Bonica attack. It's a fan of bishop when you make no Muslim job about the one young job about this channel. Every time of this channel from I'm not Boca. I'm a devil of bishop for H. It's a one of bishop for sorry, normal what Jack and and at the phone of Money, will be put for here. It's not a show. I'm an apple for yellow one year. Into a banner bishop for when you met or Mother Dana, a planaka. Yame and shower papa. Daniel by trading center yen. And you did Daniel Bameja, there's some malaria back. No be fever typhoid jaundice when I'm here. Waposun, Edremy. Daniel Bameja and then it's on a Bameja dear. And you wouldn't moja about with chat young. Fiji Quancy so when wato, but that the tone about Miss Shani Binano. Danina try about us, said the mamma Musso ye. Musisi, and Mubej, that's what boy, you want me a more piafo. Danny about instrument, what point you might produce. No one pursue your yajo when you know. Near the BH keke, Adiachi, I wouldn't want son of them graduate. Danny Prosta, all cancers were prostrate. Ben one share the rubber battle bemen. What you saw what your son tetem. One so what the end no. But pay for the amount of friend for the Rufian Crow. Want to be Anumbi. Danny Eba Trading Center. Ya were Astam Room. Yanet Danny Farmer and the Buffy Pam. Frey 0244 344 651 0244 344 651 651. Meso Z Natural Mineral Water Asian yet. Obibini Black Man Company Limited. Yes, yo. And is that Natural Mineral Water. Ebina akwashia me bogumbui enso ya desese me bai madumi enumwa that is on num share to zapa wu num nsuo aha bi ne kura no that natural mineral water bekwaje bi fagu fridge wo na fasa wo from Bibini Black Man e was 0244 620294 0244 620294 Savior Foods Dr. Savior Sebra diabetes ulcer kasana mi muare dan adwant mi na sisi yade wani so yo risirisi be ma wo be ma ni na so ye ene wo nan wo nsa ne wo no e wo so se che be se wa da Savior Foods Dr. Savior Foods aduane we special Dr. Savior kache for 0577 201495 0577 201495 Alaska original wallpapers e wona benya no kwana kwa Alaska mezewa da kwa original wallpapers e fra Alaska Star Enterprise wo e wo mo mutom bibia ye fake Mrs. Anoche Plaza ye by Prudential Plaza dum wo pe wo so ba ko ye beton the amount from 055 411 4878 055 411 4878 Tonvita and yet Tonvita baby intelligent smart okosko ni made na che say breakfast no enye Tonvita enyan nroni na no yasoa ede agum na Tonvita de amanse agiatum Tonvita princess ene kwaye condemn ba no Tonvita princess oso to bi maba na o baba akoma akodudu mu benya bi friend I was 0540 128001 0540 128001 unwa social na wetwa Tonvita no na wahwe agum nuanum eno ano no 5 minutes aduana you ready Bente Connect Ventures wosuku nie wodwuma ye nie ankran ya je say enei wankasa wope laptop tia rubber home use papa ye bedi chane bi dia ma wo
Bentech Connect Ventures, dual core laptops, core i3 laptop, quad core laptop, media ya mi use way. Bentech for na de ba cha mi o. Eye papa, eno na mi use petapre, na mi dia ye madwuma wie. Ye fix laptops asai, na fe screen no ya hyehyɛ. Bentech wo adum, PZ ye be Asampa Pharmacy. Friend 0540 368362 0540368362 na beje laptop beto papa. J-Light Travel Consult was I believe I can fly. Edu tukwan. UK, USA, Turkey, Dubai, and yedo krono. Canada, USA, Europe, Ukraine, pesoko siandi ebra. Schengen visa ya debemau. Canada working permit visa ya debemau. Na October most week export to Dubai. Christmas yani celebrities no kwa bom Dubai ni Egypt na je say Dubai city to me pyramid e bakwa kwosho desert safari e wanyina bra enforce kan komo obi na wanyi ni connection man ya beji usika dia boni so atota koja light travel consult ya wato so seso high tension frayan e was 0542 961579 0542 961579 ko baby papa ne ko sia driver kakabuka bu voados wo kwan mu wo frijanshi bi betiasi main road wo dru wa hwem no atiasi because the kwan no ne papa ato na je say we wan ko driving school papa wo by what so hwem ne say main road no ka bia ma ya sa what atiasi mu na global driving academy ye de ba kire mo kwan so ahyanso de kire zebra crossing chese zebras na ba fa ho mesamo da mu hunu we nyina ya global driving academy they was so hunu driving ye ne kire wo ye wato so S-line ye build any cream and wine and ya painting ho for 0554 646868 0554 646868. Hello. What did anybody have free? But you Mr. Accra. Yo. But you Unia FM. Unia TV. Unia FM. Me pacho Unia TV. Akoma FM. Yeni. I want na was yanko. Me pacho. Isu ascend me to me. Libano. Ekodi. Nimba mi busia fo chenu mu. Because Fabra ni kama why asemi said ye wo Kumase asfa Fabra ni ye kama hello we did baby free Akoma FM minya ba papa bi yeah minya ba ma papa bi papa Michelle so ma wa tin ja on di o pa Magnus wait lo ro pa ana la kwa South Korea abina jinjo re minya ba ne re o na sama na efefo ne tre ba no after to be asuma my I'm telling you say I was a mobile man o so be bia course no e free bana but when you be man I go say it's na be so ne be say e ma mo ya bosoma na ni aba oba asem be be bia be mo because oya bosom oya to bi a bosoma tem bi ohu jenim o so bi ohu jenim it is say they dey bi o mo a e ti hwe it has to be the Bema said the Aruma Masia, and I told you, man, what do you say? We get a bonus and a bravo with the Bema. There was a photo page, I was around. yeah minya ba ma papa bi ayaka was and the kuku akrono yemrana yene yeah hello. Oh, me Maa Akos your papa bi. Many abema papa bi. Maa Akos your opportunity, papa bi. Many abema wa for back door, papa bi. Me bra papa Maa Akos ya. Say me nya pato, si bi beka no sabi. Anu me ba ho. Me beka bi se adwuma pa mo boye wa bontin. Ani ho adwuma pa mo boye si adwuma wura je akini a. Omra bot no magi pato phone. No magi mi Nigeria mi amika say phone. Phone be si du otwe. Omfani na mfani hadi. E mo dini. Maa Akos ya na mo bo adwuma nya kupo nhira mo. The kwata am kese won say na me ba ho beka say mo fa asidi ayira. Kwasem. Ensian kan wade say
Akoma TV ni Akoma FM is the one. Sasa and this station kitu. Radio gets results. Oh. And there ya no yes aka bofra na. Amen. The American nas ya ko ponshira mo. Ntezo papa konde Pastor Julius mo. Tuni abe no ambeto no bebe kia. Na mi sha mo papa enu producer. Messi mo gbora so ntuma ka tie. Na mi agosu ya. Kakra make first case dem say mi ni aba no. The case no. Okay, bani kan ni hika. Messi say mo sa na ntuka shi because idigenti amo. Na second case. Messi enyo ba akofo na ewu, nipa mini na ewu. Ba mi ya ba nso oba ho no. Ma asante mem ha kwa se binga se sire mu ni kuru. Ba honte tie na hande tie se bi pen for money ma. Difference kakra wu. Ona ta dia mu di tu bi adi se bi ho no. Ha de kakra ti Messi bi ni aba ma no. Sama me na ma na bi wo ho a. Mo oba na nye na ma mi aguso. Onya akwa no. E fa ma mi ni aba no na emoa. Me da si ku Yakubon shiram. Nyame onshawi ye papa. Yemra na je say yemedi nkomo ye bedi nkomo na yewia yatoa so line so ayeshi yewia beto so focus no meme na mo ha ye na mi run up home to say we nyame adom spend what you sanity so dia am say dia na enyo ma ne kone dia na che say ke engine no so aye adwuma na sa me no aspo ni aspi ni aka no na se bibia ekoso on say nipa ye bre na nipa ni adaje wo honam nim enti ade a on so betimi aye abo ho eno honam ase obenya adupa what time e ba center for so ye na on so watimi anonum bi de bia de ka se ade pa na ye de som amanfo enam say ye ntimi betena fidie so ya obi ehwe ye meka asem a enim emfa nkyere ntu pa adu a wo benom akoni padua nim ye nkofo ha wo yare foforo nsan fambro na be mo ahoden de a uhia so benom adu a ye fe no time e ba mesa na afen